أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وشاروا على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون. فنسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كما جمعني معكم في هذا المكان المبارك أن يجمعني معكم كذلك في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، نحمد الله تعالى أن يسر لنا جميعا هذا اللقاء الطيب المبارك، ومحاضرتي إن شاء الله أتناول فيها إن شاء الله بيان أهمية هذا الموضوع، ثم أسباب الثبات على الدين، وأختم بمواتن الثبات على الفتن. كما نعلم أيها الإخوة المؤمنون جميعا إن الثبات على دين الله مطلب أساسي لكل مسلم صادق يريد سلوك الصراط المستقيم بعزيمة ورشد. وأهمية الموضوع تكمن في أمور منها: أولا، وضع المجتمعات الحالية التي يعيش فيها المسلمون وأنواع الفتن والمغريات التي بنارها يكتوون، وأصناف الشهوات والشبهات التي بسببها أضحى الدين غريبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر. ولا شك عند كل ذي لب أن حاجة المسلم اليوم للثبات أعظم من حاجة أخيه أيام السلف وسنوات السابقة. hare musidɓe julɓe ɓaawen yettude joomiraaɗo subhanahu wa taala, du'ano nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam, hiɗen yettamo kanko joomiraaɗo subhanahu wa taala taguɗo en taho o waɗi en bani adam, o hattaali ɗon o waɗi en julɓe, o hattaali ɗon kadi o waɗi en mofte ɓurɗe moƴƴude mofte jeyaɗe mofte nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam. hara hiɗen yetta oɗo joomiraaɗo subhanahu wa taala tawnoɗo so yiɗino o waɗino en e façon go e tagugo hara nanguɗo ala no landotonoɗo mo, hina an tagaɗo, hina bammone maɗa on kadi woni ko landoto Allah ko fi hon ɗum o waɗirma ɗon. nde o wanno ñemetewal ngal dontor ndi ari moɗi ndi goto landota ko Allah ko fi hon ɗum waɗi ñemetewal ngal landota ko fi hon ɗum ngal waɗirana ñemetewal. bani adama kadi si Allah tagima o waɗima bani adam, o waɗima kadi ko jaɓuɗo sharia Allah on yentini sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, hara hiɗa duwa weltanade Allah on suɓiɗoma okkuma ɗum ɗo tawi na dole ma woni ko okkuma ɗum. ɗum noon oɗo Allah himo handi yettude. wana noon kadi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala e mangu makko ngun e tagu makko mawnu ngun fof o holli en himo no faalirano wo o halkirayno bani adama ɗeɗo maaje e mawnugol muɗum. ñande jemmi kala ngo maayo hino toro Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ko tagu jeeya ɗum e tagu Allah. sindo Allah newnanino kango maayo ngon e nden ngo wubbatan ngo ara ngo halka kala yeddunoɗo mo, kono Allah subhanahu wa ta'ala hino nennini ɗum ɗon. ko wano noon kañum kadi ɗe kulle ɗe wurduɗen, sindo Allah yiɗino o murtinayno ɗe kañum kadi ɗe iwaka burure ɗe aɗa tawa en ka saare ɗo ɗe lanna fi meɗen. kono ɗum ɗo fof na ɗum woni ko tagiren, ko rahimun bina, ko yurmeteɗo en. donc ɗum noon haray jaka oɗo Allah subhanahu wa ta'ala ɓay o yetti hoore makko, adi en yettude mo, hara enen kadi en hani mo yettugol anden wondema kala ko heeɓi en ko immorde makko, kala ko woɓi en hari Allah hoddirano yo hewtu en. haray neɗɗo bani adam himo duwa andude ko hombo woni Allah, himo duwa mawninde oɗo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tawɗo mangu mungu wawa hattude hakkille meɗen.
nde o wino wasiya kursiyuhu samawati wal ardi wala yauduhu hifduhuma wa huwa al aliyul azim. si tawde kammuli ɗin jeeɗɗinon e leyɗele ɗen jeeɗɗinon hawtama waɗama e beeɗo woto, waɗama e arsi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wi arsi o hino yaaji ɓuri ɗum ɗo, e jakka kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala himo yaaji kadi ɓuri ɗum ɗo. donc oɗo noon hara himo hani yettude, himo hani yettede. kanko o wi alhamdulillahi rabbil alamin, o yetti hoore makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala si enen tagorne yettuɗenmo. ɓawo ɗum duwanoɗen nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam mo nele ndeɗo tagore, woni imamul mursalin wa khatamul anbiya. kanko woni imamu jo dendagal nelaɓe hoore leydi, ko kanko kañum kadi woni sakketaɗo e nelede ɓen, ko kanko kadi janggo yawmal qiyamati gabru mum attete feccede yaltine ka leydi. ɗum noon haray oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahu subhanahu wa ta'ala o suuɗali en si tawi ɗen faala yo yiɗu en kanko allahu subhanahu wa ta'ala, haray ko yen yiɗu oɗo nelaɗo, ñentinen oɗo nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam bi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. si tawi tun on ɗoftike e nelaɗo on haray on feewi. ɗum ɓe wi wo si a daari a inni hiɗa yiɗi Allah, wo an hiɗa wawide hiɗa yiɗi Allah, kono est ce que Allah no yiɗuma? si tawi Allah no yiɗuma ko ya daaru ko honto Allah yiɗirma. awa Allah ko wi wa in tuti'uhu tahtadu. si tawi on yiɗimo, on ɗoftike mo, haray on feewi. si on yiɗimo kadi Allah subhanahu wa ta'ala wi kankadi o yiɗay on. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki man ahabbani kana ma'i fil janna. kala on yiɗuɗolan o wondo e an ka aljanna. waɗi noon sa yiɗi neɗɗo a jambinemo a waɗay ko watta kon. ɗum noon haray Allah waɗu en yiɗuɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. haray ko oɗo woni murshid meɗen, ko oɗo woni imamujo meɗen, ko oɗo woni ustage jo meɗen, hollayɗen lawol ko Allah subhanahu wa ta'ala faala ɗon. haray no ɓawa en duwanade oɗo duwano nelaɗo kadi e sahabaɓe wondi ɓen, duwano tabi'ina iwtirɓe ɓawa ɓen ɗon ɓen. haray ɗen toroyo Allah watuden e ɓeɗo fof e galle yurmede makko janggo yawmal qiyamati, wano moɓiren ɗo ni o moɓiran ni kadi ko galle makko. haray yewtere meɗen nden ko yowiti inchallah, ber ko Allah hoddirani newnani en yen waw yewtude o. haray ko honɗum woni sabab ko tabintinta neɗɗo e kaaɗo diina. ɓayen en andi ko kaaɗo diina neɗɗo wawata wurude e hoore mum janggo yawmal qiyamati, o yaha toon tawa himo weltana. Allah wi inna dina indallahi al islam, ko woni diina kan nde min ka an ko diina l'islam. donc si tawi noon neɗɗo wuuri ɗo o andali Allah, o andali kaaɗo diina, haray o wuuri o anda ko honɗum woni sabu ko addimo ko aduna ɗo, haray ɗum woni ko perdi, ko ninsa noon. haray timminiro en yewtere nden e si neɗɗo andi ko honɗum woni sababu ko o ñiiɓirta e kaaɗo diina, haray mo duwa andude kañum kadi ko honɗum e probléme ji heɓata mo tawa o wawa e muññade, tawata ɗin kadi en wuurde e majji ka leydi ɗo. haray ko ɗum woni timmoyde yewtere nde. yo Allah subhanahu wa ta'ala newnan en. haray en faamu wondema mo allif on yewtuɗon o wi wo haray ñiiɓugol e kaaɗo diina, wo haray ko hunde wonde fondation, ko hunde wonde e sivasi man mo neɗɗo kala julɗo duwa andude taw o faama, o anda wondema haray laawol ngol o yatagol, laawol fewugol ngol ko ma o wona e kaaɗo diina taw. si o jaɓɓali kaaɗo diina haray fuu so heɓali taw, haray wonali ka hoore rayje. haray noon e yewtere meɗen nden no fuɗɗora waj'ul mujtama'atil haliya, e o génération mo wuuruɗen fewndo ɗo hande, ko honno ɗum ɗo wuurira, e o mo tawata ko ɗo julɓe en wuuri, eɓe wona julɓe fof ko ɗo wuuri. e façon ji fitinaji probléme ji ko woni e hoore ndiɗo leydi, tawata probléme ji mum hino waɗi feeruje, hino paasa jommum ko aduna ɗo, tawa kadi paasoyaymo janggo yawmal qiyamati so maayi e dow oɗo welo welo tun, hara o waɗali ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon. ko ɗum woni wo ko wa asnafu shahawat, e dendagal façon ji ko wiyete kon shahaw weeli foti e ko jilɓi, ɗum fof haray ɗen wuurdi e muɗum ɗo. ko ɗiɗo piiji noon woni ko tawata hino lombi e kaaɗo diina kan noon ko diina laaɓuga. kono nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe makanino en wondema kaaɗo diina ka arino ko ka tugaranke, si en wattana lila kadi ka hootay ko ka tugaranke, haa ɓe wi hewtoyay e zaman tawa neɗɗo tamuɗo diina muɗum kan wiɗo jogita to kaaɗo diina, haray hino wayi wa tamuɗo ƴulɓere yiite. si o wi o tama e ƴulɓere yiite ɗum wawa neɓude ka junngo makko ɗon, haray ko noon oɗo waɗoyta. ko wano noon kañum kadi musidɓe julɓe, haray sikke wo ala wondema kala neɗɗo marɗo hakkil julɗo, haray
haaju makko hino woni e ko honɗum ñiiɓinta neɗɗo e ko honɗum tabintinɗa neɗɗo e kaɗo dina wano wonirno noon ayyamu salaf julɓe feƴƴunoɓe ɓen tinninoɓe ɓen kaɗo dina kamɓe ɓe wurino e dow ɗiɗo gurnanji feƴƴunoɗi tawi kamɓe oɗo aduna wawal ɓe murtinde e honɗum kadi e heewugol e probléme ji e yaltugol yimɓe e kaɗo dina naata e dina goo ɗum kañum kadi hiɗen wuurde ɗum ɗon e kaɗo dina hande o zaman mo wurɗen ɗo haray neɗɗo o noon ko welɗo yejjutugol ko welɗo murtingol itta e ka Allah faala ɗon naɓa ka hoore mum ka faala ɗon ko ɗum waɗi so wi wondema neɗɗo on wiraka insan si wona saabu heewugol yejjutugol makko ngol walal qalbu illa annahu yataqallabu ɓernde nden kadi wiraka no e ɓernde si wona wondema ɓayi ko nde waylitotonde a wayray hande hinde fewti hinde jaɓi annoram hinde wi jaɓi ko Allah wi kon janngo tawande huccino wano nelaɗon sallah sallam makirani en wondema ɓernde bani adam hino woni hakkude kolli Allah ɗiɗi o yiltiray kala ka o faala ɗum waɗi neɗɗo o ñande tawɗa eɗa fewte kaɗo dina toro Allah yo Allah tabintini muɗum ko ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam hiɓe hewno e du'a koɓe du'otono allahumma ya musabbital alqulub thabbit qalbi ala dinik aw thabbit qalbi fi dinik ha nene Aisha ɓe maaki e nelaɗo hay an hiɗa toro yo Allah tabintine ɓernde ma e kaɗo dina wano men andirma ɗo ni nelaɗo sallah sallam ɓe maaki hi ko noon woniri yo Aisha wondema Allah subhanahu wa ta'ala hino yilta ɓernde neɗɗo no o faalira o haray noon ko wonata premier règle ko neɗɗo waɗata fiyo tabuto e kaɗo dina ɓay haray heɗen andi enen ɗo koye julɓe kono fiwata iwɗo ay ko Allah subhanahu wa ta'ala wi en ko wala tamutunna illa wa antum muslimun wata o maawi taw mi arongade si wona kon julɓe joni noon a woni ko a julɗo ko honno noon heɓirta no tabitirta e hoore kaɗo dina hara oɗo shahawati adunayankoyejo murtinali ma pottimma e kaɗo dina haray ko ɗen toɓɓe wonɗen yewtude haray ɓe wi toɓɓere aranere nden awalan al iqbalu ala al qur'anil karim ko fewtutugol e deftere Allah subhanahu wa ta'ala teddude nden tawde o jippini nden waɗi noon ko nde ɗo o jippini ɓawde o tagi tagore nden o suuɓi e nder ko tagi kon annabaɓen ɓaw ɗum enen oɗo zaman meɗen o suɓani en ɓurɗo moƴƴude kadi annabaɓen o nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o jonnimo katalo ko no bani adama wawata wuurde ka hoore leydi ɗo ɗum woni honɗum o jippini alqur'an ar nden e dow oɗo nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ko yata duuɓi nogay tati nelaɗo sallah sallam qur'ana hino jippinede maɓɓe hiɓe janngudede hiɓe jannude sahabaɓe donc haray ko ɗum ɗo woni premier dostor on ko ɗum ɗo woni premier règle mo neɗɗo andata si tawi mo faala ñiɓude kaɗo dina ko ma o fewtita e nde ɗo deftere fihi lhuda wa nour hino e mayre ko wiyete kon kala annora e kala peewal ko e nde ɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala waɗi o fuɗɗorinde alif lam mim dhalika alkitab la rayba fihi wiɗen kala windowo kala waɗowo ta'alif kala ko windata e deftere so gayni ko waɗi o gantinoto o wi awa haray de so yiiga faljere haray ko immorde a mi windu ɗon si moƴƴi ko immorde Allah Allah noon kanko o fuɗɗori deftere nden ko wondema ko alif lam mim dhalika alkitab nde deftere nde wonɗo yiide ɗo o wi ko la rayba fihi ko sikke wo ala e mayre donc jaka siɗa janngude ko sikke ala e muɗum jogito o hattali ɗon o wi ko hudan kadi ko wonande homɓe kadi ko lil muttaqin wonande huloɓe Allah ɓe Allah waɗen e maɓɓe haray o wi fal qur'anul azim wasilatu at-tathabbut aw at-tathbit wo nde deftere teddunde ko nde laawol wonande sabu neɗɗo yo feewu e kaɗo dina wa huwa hablullahi almatin ko ɓoggol Allah tiiɗugol ngol ni wan nurul mubin e annora e feeñuɗon man tamassaka bihi asamahu llahu wa man ittaba'ahu anjahu llah wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim kala jokkuɗo ngol ɗo laawol haray Allah subhanahu wa ta'ala ɗoni dandimo ko wiyete ko majjere kala iwtirɗo ɓaawo mayre Allah subhanahu wa ta'ala danda e mo kala nodduɗo e mayre kadi o jangi o noddi e mayre kadi o fewnete e laawol fewugol ngol ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi o jippitirga deftere makko nasallahu ala anna wazifata hadha alkitabu wal ghayatu allati min ajliha anzalahu munajjaman wa mufassala hiya at-tathbit fa qala ta'ala wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi alqur'ana jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila wala ya'tuka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsanu tafsira wa kayfa yakunu alqur'ana masdaran litathbit wa sanadhkuru al nuqat at-taliya inshallah hare Allah subhanahu wa ta'ala wi ga deftere makko teddunde wo ko wana non wiirnoɓe yimɓe yedduɓe
wo ko hanno nde ɗo alqur'anare nde jippine hara fof ko nde wotere jippina maɗum nde jippine hara ko sendidirgol ɓe landi ɗiɗo piiji fof Allah subhanahu wa ta'ala o wiɓe o jaabiɓe wo ko ni waɗi si menen min jippini nde meɗen jippina jumla tan meɗen jippina tafsilan min fensita wo ko fi hon ɗum ko linu sabbita bihi fu'adak ko fiyo men tabintindir ɗum ɓernde maɗa nden an nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam wa nahnu min babi awla si tawi ko fiyo tabintin ɓernde nelaɗo ne sallah sallam donc haray enen en itti e sikke haray ko sen jokkinde jaka ɓernde men enen kadi tabi tawi Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓe addantama misal façon kala ko ɓe addanma si wona men addante ko woni e gonga ko ɓuuri moƴƴude ɗum ɗon e fensitugol ko ɗum waɗi arabu ɓen e wawde mum wolde arab e wawde maɓɓe balaka e nusus ɓe wawali addude haala nandi tawi ka e haala qur'ana kan ko ɗum waɗi qur'an ko mu'jizatum mukhallada ko mu'jiza luttayɗo tawayɗo goɗɗo wata addude sifa muɗum kala no o wawi yewtirde o wawata ɓeydude o wawata ɓeytude o wi fi on ɗum wo li annahu yasra'u l-iman wa yuzakki nafsa bisilati billah wo sabu ɗo janngol nde ɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala hinde rema hinde fuɗina imanagal hinde laɓɓina wonkikin hinde jokkina neɗɗo o heɓugol ko wiyete kon relation hakkude makko e Allah neɗɗo si o janngata alquran haray relation ala hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala o wi fi hon ɗum wo li anna tilka al ayati tanzilu bardan wa salaman ala qalbi lmumin allazi ta'sufu bihi riyahu fitna fayatma innu qalbahu bi dhikrillah wo sabu noon ɗeɗo ayeje hino jippo wona ɓuuɓol tawa ɓuuɓol ngo kadi ko kisal e nde ɓernde bani adama e ɓernde kala gomɗinɗo on tawaynoɗo ɓernde mum hendu fitina hino wifayno ɗum tawata so jangi nde ɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala waɗay ɓernde nden e ñiiɓa e jantagol inde Allah sabu ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ɗon o waɗi ɓuttu ɓernde bani adama hande e oɗo aduna mo wonɗen si a landi ko woɓɓe goo ene ko honto ɓuuɓol ɓernde heɓoto woɓɓe goo sikki wondema ɓuuɓol ɓernde ko heɓoto ko sa heeɓi jawdi buy woɓɓe goo innino ko sa laamike woɓɓe goo miiji ko sa heeɓi sonnaɓe buy sonnaɓe labaɓe woɓɓe miiji ko sa woni jon jaahu Allah subhanahu wa ta'ala tawi naɗo fof o waɗi ɓuttu ɓernde o o wi ala bi zicrillahi tatma'innul qulub faame ko e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ɓernde nden ɓuuɓata haray ko ɗo tum woni ko nde ɓuuɓata o wi fi on ɗum kadi o fa ala sabilil misal ma huwa atharu qawlillahi azza wa jal ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ala nafsi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lamma qala al mushrikuna wadda'a muhammadan wo ndaren ko honɗum heɓeten e battane mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam heɓuno tawde nde heferɓe makka ɓen ɓe wino wondema nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓay woni wahay on atti ɗoytike jippagol woni ɓiɓɓe makko kañum kadi ɓe o jibinayno harano feƴƴina tawa wona ali hellifaɓe ɓe wi waddaka rabbu ɓe wi Allah de a ñima o accima ɗum woni jomama on falakama Allah subhanahu wa ta'ala o yeetiɓe wondema ɗum ko fenade noon o wi ma waddaka rabbuka wama qala jomama accalima o tikkanalima himo wondi e maɗa kadi ɓawa ɗum kadi on ɗum o wi basara wa annahu yahzu lqur'an qaluɓe wi wondema o innama yuallimuhu bashar wa annahu yahizu lqur'an annajjar arrumi bi makka ɓe wi wo ndeɗo qur'anare kamɓe ɓe hoolaki heferaɓe ɓe wi ɓe hoolaki nde qur'anare ko ɗum ɗum yurde ka nelaɗo ka Allah ni wo ɗum ko nelaɗo sallah sallam to woni fefindade ɗum koyemo ƴetta ɗum e oɗo neɗɗo e rumiyankejo hoɗuɗo makka e annajjar rumi bi makka wondema on ko on arayno janggina nelaɗon e qur'ana o Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗum kadi ko fenade wama huwa atharu qawlullah azza wa jal ala fil fitnati sakatu faame ko ɗum kadi Allah subhanahu wa ta'ala wi wondema awa haray famede koye probléme woni koɓe dijjiti koye ɗum woni koɓe deppi e muɗum wi mana tawde ɓe hoolaki nde ɗo deftere ko immorde ka Allah haray ko ɗum waɗi kamɓe ɓe wawali naftorde nde o wi laawol ɗimmol ngol ma ɗum toɓɓere ɗimmere nden ko jonnata neɗɗo fiyo heɓu ko wiyete kon sabatu fi dini yo ñiiɓu e kaɗo dina wayɗen andi hiɗa yiya hunde nde yiɗande wiya hiɗa e mayre kono ñande wotoro Allah yo Allah tabintine e mayre tawa kadi hitamum ko e mayre sabu neɗɗo hino fuɗɗora ko woni ko julɗo no gasa o sakkitora harana o julɗo yo Allah dandu en enen ɗo murtude yaltude e dina kam kono haray tawde noon nelaɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala tabintiniri ɓernde mum wahyu e jippagol qur'ana toriki Allah ɗum ɗo enen kadi ko ɗum waɗi haray ko ma famen ɗiɗo poyenji anden wondema haray ɗiɗo ko sababuji
ɗi tabintinayi ɗi neɗɗo e kaɗo dina. O wi ɗiɗi on ko iltisamu shar'illahi wal amalu salih, haray ko hadditagol waɗɗintinagol jogito sariya Allah ka sariya Allah on e gollugol kañum kadi golle moƴƴe. janngol qur'ana on tun si tawi huwata ko moƴƴi kon kañum kadi haray nafaali. jomiraɗo subhanahu wa taala o daali yusabbitu llahu alladhina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunya wa fi l'akhirati wa yudillu llahu zalimina wa yaf'alu llahu ma yasha. Allah subhanahu wa taala himo tabintina ɓen gomɗinɓe o tabintinira ɓe honɗum konngol tabitugol ka gurnan aduna ɗo e konngol moƴƴol kañum kadi ka lahira. himo majjina ɓen toñuɓe kanko Allah subhanahu wa taala himo waɗa kala ko faala. ɓe wi tabintingol Allah subhanahu wa taala neɗɗo o ka aduna ɗo ko wawnugol mo taw andugol ko Allah subhanahu wa taala tagi mo, anda kadi wondema nde deftere ko jippina ko kattilo ko fi makko kanko bani adama o. ka lahara koyo Allah subhanahu wa taala tabintinoymo o wowla ngol ɗo konngol nde mo sakkito e mayde makko nde tawa ko la ilaha illallah woni ko sakkitoro Allah waɗɗum ɗon sakkitorde gurdam meɗen. ɗum Allah subhanahu wa taala imminoya e oɗo neɗɗo janngo yawmal qiyamati tawi ko konngol ɗum ko sakkitori ko wiide ko la ilaha illallah, si o maayi o immitoyto ka qabru makko tawa himo jalbi, tawa himo welti, tawa o sunaki kadi fi hon ɗum sabuna noon o tabintinirama ngol ɗo konngol yo Allah tabintinan en. ko ɗum wanno si nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si fure surranoma ɓe makanayno sahaba ɓen dare moggo siɗɗo moɗon on toranɗo ɗon mo ko wiyete kon tabital fa innahu l ana yus'al, sabu joni joni himo lande nde hiɗon huccita onon hiɗon yaha haray malaikaɓe landotoɓe ka qabru ɓe kañum kadi no arde e ɓolɗe ñandi ma hino arde e welo welo si tawi ko moƴƴanaɗo ɓe aray ɓe lando oɗo ko homboni Allah makko on, ko honɗum woni deftere makko nden, ko homboni annabajo makko on. ɗum noon haray torane oɗo tabital yo Allah tabintinanmo jabagol wondema ngol ɗo konngol la ilaha illallah, kala jaabiɗo ngol ɗon haray o mali. ɗum woni poyen ɗiɗa bon. poyen tata bon kon ɗum fameten toɓɓere tataɓire nden ko tabintinta e neɗɗo e oɗo dina. o wi tadabburu qisasul anbiya wa dirasatiha litta'assi wal amal. o haray koyo neɗɗo o tasko o miijito o faama gurdam ɓeɗo annabaɓe no ɓe wuriri, ɗum wonanamo darsu, ɗum wonanamo waaju, o gollitira kadi ko o faami e gurdam ɓeɗo kan, sabu gurdam ɓeɗo ɗam ɓe maayi ha Allah subhanahu wa taala o wi ɓe radiyallahu anhum wa radu an, ɓe heɓu radiyallahu anhu ka gurdam maɓɓe ɗo hiɓe wuuri wondema Allah yarlike ɓe, o yarlike golle maɓɓe ɗon, o welama ko ɓe golli kon, ɓe maayi tawi ko ɓe yewɓe ka Allah ko ɓe yarlanaɓe. donc si a andi noon neɗɗo ko ɗo o rewi ha o gañi, an kadi iwtiri ɓaawo on ɗon arma jo ka wawoya gañoyade ɓay haray tun ko ɓaawo malluɗo on rewɗa inchallah an kadi a feƴƴa yo Allah newni en wawde ñentinde ɓeɗo. o wi dalilu zalika qawlullahi ta'ala wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa maw'izatun wa zikra lil mu'minin. o wi wondema dalil ɗum ɗo on ko Allah subhanahu wa ta'ala yeeti en ka deftere makko teddunde. o wi ɗum ɗo fof imana gurdam ɓeɗo fof e ɓeɗo annabaɓe feƴƴuɓe meɗen qissanoma ɗum yo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e habaruji nelaɓe annabaɓe feƴƴunoɓe nulaɓe feƴƴuɓe fi on ɗum fiyo men tabintinir ɗum ɓernde maɗa nde. e ko arma e gonga ko ɗum woni deftere Allah nde e wondema ɗum kadi no e mayre waaju e jantawol wonande gomɗimɓe ɓe yo Allah waɗu en e maɓɓe. o wi fama nazalat tilka al ayat ala ahdi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam litasliyati wa tafakkuh wa innama li gharadin azimin huwa tasbitu fuadi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wa afidatu lmuminina ma'ahu. ɓe wi wondema haray yen faamu ɗe ɗo ayaji jippaaki e dow nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam fi muññintingol mo tun koyɗe jippi koye hunde mawnude ko honɗum ko fi ha tabintina ɓernde nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e ɓernde kala julɗo witirɗo ɓaawo nelaɗo sa sallam. ko ɗum waɗi nelaɗo on si o tampi ha ma enen gomɗinɓe men sen tampi ha en daari sira ɓeɗo gurdam ɓeɗo no ɓe wurirno, en taway Allah subhanahu wa ta'ala o añano ɓe sabu o tampini ɓe kono o jarribino ɓe. en natirta aljanna ni tun Allah subhanahu wa ta'ala o darndaki ko homɓe woni gonguɓe natugol aljanna e ko homɓe woni ɓe gongaɓe. musidɓe julɓe Allah subhanahu wa ta'ala no waɗani bani adama ko wiyete kon alkhiyar, suɓagol. himo waɗanimo toon hurriyatul khiyar, bimana ya heɓu indépendant ya suɓano hoorema. himo waɗani toon neɗɗo hurriyatul ijbar, tawata goɗɗum ko obligatoire ko ma waɗa. o ƴetti ko wiyete ko ibada o dewal ngal o waɗanma hurriyatul ikhtiyar, ndiman ka ko suɓagol. si a woni ɗo a juulali fana, a juulali alansara, a juulali futuro,
anato yi awali ke tay fus Musa lima tawi hay fus alama musude ayna a tigitigon hara himmirama kon hara ko wiyete kon iman billahi dum ari ga berne wawa wiide he hay sikari en do rentalan kono mi juulano nan mi juulali fana ala sara futuro yo mi juulu dido dum ko ikhtiyar ko an suboto kono si awelama awiyata si mi do faala mi nyaama e mas mi do faala mi accaydo ko ijbari ayna yimi dabbu ko mi nyaama ha non sa ron ki hebude ko non kadi si afala ma takkito yaade ka hurgo ko obligatoire dum kadi si hewti ko maya ha dum nasu bagolno si mi do faala mi yaha mas mi do faala mi accaydo dum kadi ala to kono ndare ka dewal a wonay do a juulali fana a juulali alansara a juulali futuro yaha walla goto arata landuma to sina tawa do hombo tawa ko wali yuma a wona do neede ka goddo go si tawi mo anditi wonde makko kanko woni mas'ul on o landoyte fi maada o landoyte no wuri da no o landoto ma sa nyaami o lando ma ene a juuli kadi kono si ko anno woni patron on ko a woni ka suudu ko an fewjata ala landoto do ma donc malaikaajo ala arda daro ma ka dambugal on ina futuro hewi est ce que a juulno fana e alansara andi don ko ikhtiyar ko woni subaade jonnon subagol no fiya fam dum do ko ma fama bisa be do annababe no be wurinno tawata si a wiya wadata ko wiyete kon quwwatul iman dum do dunyete fiya wadu wonde ma wawa si ko goddo yitire bawma jetti sawru wiya wadu o wi falaw ta'ammalta ayyuhal akhul mubarak qawla Allah ta'ala qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين قال ابن عباس كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل أفلا تشعر بمعنى من معاني الثبات أمام الطغيان والعذاب يدخل نفسك وأنت تأمل هذه القصة كما قال دكتور عائد القرني في كتابه قال أن النار لم تحرق إبراهيم الخليل لأن الرعاية الرباني فتحت نافذة بردا وسلاما على إبراهيم وي وندما ينفامو ko wiyete ko gomdinal ko wiyete ko sabatu ala din ko Allah subhanahu wa ta'ala wona yo walle mudum tawa hida wakkili e mudum sabu sen fami sen dari nde do yewtere nde annabi ibrahima wonno ko kanko tun suka hun dari darti population fo peuple on fo wi kanyum wonde ma deyra wata sanamu ko Allah tun o rewata sinano sabat mo Allah wadani mo ka berne makko be do fo layno mo sabu be makko en tawa bappa makko en tawa mawbe hoore gorongol fo no tawa foppo hino wi wonde makko o wi konko fenande ko maɓere o yasanamuji ni kanko ibrahima tun o wontiri sengo o wi kanko rewata sanam do sinano sabat o wawatano yaltude o probléme do kono de be wino dum do be wi wonde ma haray dey kambe ko be yi si tawi ibrahima jabali rewgol dido sanamuji di be rewoyta haray ko be hubbu yite be sunnamo nabi ibrahima no renti yite no hubbede aduna fo no contre makko e on zamanu makko don ko kanko tun jabi wonde makko Allah tu rewete be da no jabi ko sanamuji di rewete Allah subhanahu wa ta'ala ko docteur Aidul Qarni o yewte deftere makko o wi wonde ma yita ngenge wawano sunnude annabi ibrahim fi hon dum sabuna non ko wete kon ihasa noddandu e wallal ballal iwray gangal ka jeydo kammugun e lendin jeydo yita nge jeylan jey on tawi noddandu iwri dow ton wondema baafal ngal dum udditike yo goldo kongol yaltu yo yita nge wonu bardan wa salaman ala ibrahim tawi goldo kongol iwri dow ton ibnu abbas o wi wo kangol sakkitorongol ibrahima winongol baybe tawi obligatoire maabe ukamo ka yite wo ko wino ko hasbi allah wa ni'mal wakil min dey allah yoni kadi moƴƴo holortedo yoni moƴƴo dabbirtedo ballal allah subhanahu wa ta'ala jetti ka ballal mudum bugi kongol mudum tawi hina jibril woni ko danninta nge yite hina malaikaabe go ko kongol makko kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala kanko tun bay ko kanko tun ibrahima dabbirno ballal o wi wondema Allah itte kongol mudum wondema yite nge yonge wonu bugol yonge wonu kisal kadi ibrahim alayhi salatu wassalam wa ala nabiyina afdali salatu wassalam o wi summa law tadabbarta qawla Allah fi qissati Musa sa andari e kongol Allah subhanahu wa ta'ala kany ngati fi qissa annabi Musa hakkunde makko e hombo e ndu bandiru wetendu firawna wurndunodu e makko bandiru wolundu kongol tawata ha iblisa wolalindu windu
ana rabbukumul ala o wi nokkugo wa ma alimtu lakum min ilahin gayri. ɗum ɗo ko annabi Musa wonno ko jarribora o bandijo ɗo. o wi wo ndaaru noon tuma nde hewtuno falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Ibrahima alayhi salatu wassalam tawde Allah no longinimo konngol sabatu fi yo ñiɓe kaɗo dina nde Firaun e bandiji mum ɗi moɓodirno ɓe wi wondema awa ɓeydey ko konu hoy go koyni ɗum noon ɓe ɓittini en ɓe sonji en e ndi leydi haray ndaren no ɓe yaltira ndaren no ɓe raɗoren ɓe ndiɗo leydi. fi on ɗum fi wata Allah rewe ton yo fi yo kanko Firawna o rewe ɓayo wi ko kanko woni rewete ɗon. Musa alayhi salatu wassalam o fokkiti yimɓe makko ɓe gomɗimɓe mo ɓe witiri ɓawa makko ɓe ari ha ɓe muuti ɓe tawi ngoɗo maayo ngon hina welgo taƴitude hina kunki ɓe jogi hina bato ɓe jogi. Firaun e bandiji muɗum ɗi hino iwtiri ɓawo woni joni probléme ji ɗiɗi. Musa yimɓe mum ɓenno hakkude hino yeeso, Firawna e bandiji mum ɗi hino ɓawo. ɓe hewti e ngoɗo maayo ko honɗum ɓe ɓayi yimɓe makko ɓe yeƴƴitike yii Firawna e bandiyagal muɗum e alaji ko ɓe jogi ɓe wi inna la mudrakun. ɓe wi awa dey Musa andu en hewtama. kono annabi Musa alayhi salatu wassalam himo hooli ko Allah subhanahu wa ta'ala nelimo, himo hooli kadi Allah wallaymo. ko honɗum o jogino ko tuggordu makko ndu e mo hoolori Allah. si tawi koye haqqille meɗen enen ñawaynoɗen en wiyayno ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ayno Musa awa darto ndu tuggordu ndu mi waɗanayma boddi min ɗum ina wawno yiltandema ndu kadi ndu wonta boddi ndu waɗa Firawna e bandiji muɗum fo na kono na ɗum Allah wi. himo wawno wiide kadi awa Musa mi wallete ndu tuggordu si Firawna ari ƴetta tappiramo ndu kanko e kono makko ndu fof ɓe maaya. kono na ɗum fof Allah wi ko Firawna e bandiji ɗi woni ayɓe makko ɓen maayo ngo na gaño makko. kono Allah subhanahu wa ta'ala wi fadrib bi asaka al bahar, ƴettu ndu sawru ndu jogiɗa ndu tuggordu piira maayo ngo. kono ko est ce que ko maayo ngo raɗimo? hina maayo ngo raɗimo, hina maayo ngo woni Firawna, hina maayo ngo woni bandiji Firawna ɗin. kono ɓay Musa mara ko wiyete adna sak ko ɓuri fanɗude sikke ko Allah yamirimo kon o jaɓi ko Allah wi kon o kalkilali kanko ko o faala kon. ma wigol Allah he awa de mi faalano ya walliran côté goo, mi faala ya walliran yomi ƴettu ndu tuggordu mi piya ɓeya ma mi sappina ɓe tumɓe fof ɓe maaya. ɗum ɗon no ko ɗum ɓurnolam moƴƴande. kono yomi piwi maayo ngon kono ɗum arali e ɓernde Musa alayhi salatu wassalam o ƴetti o tappi maayo ngon. Allah subhanahu wa ta'ala wi ko on ɗum ɓayi o tappi maayo ngon fan falaka al bahru fa kana kullu firqin ka tawdi l azim. Allah subhanahu wa ta'ala wi wo min ƴetti maayo ngo ɓayi o tappi min sekanimo maayo ngon min feƴƴinimo hakkunde ɗon e maayo ngon kanko Musa e yimɓe makko ɓen min yooli Firawna e bandiji ɗi o wonduno ɗin e ngon maayo ngo wonno kanko annabi Musa ngo taƴitirno. ɓayi o taƴiti ɓe wi ɓayi o lumboyi kanko yimɓe makko ɓen fof. ka tafsir ibn Kasir ɓe wi woma annabi Musa faalano wiide kadi yo maayo ngon ombo kadi ɓay ko Allah udditannomo. kono na kanko wino na Allah wino so tappi ɗum udditorto ko Allah yeetimo udditanaymo hina ɗum o ɗaɓɓirno Allah kadi kanko ko habino ko ballal goo. kono Allah subhanahu wa ta'ala holliti kadi Musa alayhi salatu wassalam kanko walluɗomo o walliraymo ballal goo kadi. o wi fatrukil bahra rahwa, ɓe wi o faalano tappude maayo ngon kadi ɓay o tappuno ngo udditi joni o tappa ngo kadi ngo fermo ɓay wi Firawna okki nder ton. Allah wi fatrukil bahra rahwa, accudo ngo udditi innahum jundum mughraqun. min ko min fewjunoyo ɓe naatu ko min fewji dandugol ma accudo ngo uddito kadi ko min kadi ande fi maɓɓe. nde ɓe hewtuno tumbo maayo ngo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum o waɗi o yamiri maayo ngo yo ngo ombo ngo yooli Firawna e bandiyagal muɗum. Firawna ko ɗon faalano gomɗinde kono Allah subhanahu wa ta'ala wimo alani ko joni noon ɗum fof a jaɓali. ɗum ɗo Musa alayhi salatu wassalam himo wonno yeeso ndu bandiru ndu tawata annal ɗon fof ino hulno kono o woni sabate kaɗo dina makko. Allah subhanahu wa ta'ala wallimo. ɗum ɗo fof ko ɗum wonne yewtirde ko fiyen andu ɗiɗo fof koye jeeyaɗe e asbabu sabatu fi din. o wi summa law tadabbarta qawla llahi fi qissati Musa, no yewtirɗen noon e daragol yeeso ndu bandiru ɗo a tawa e wondema ko muñal moolanagal ɗo enen en yewtay woni
kono waaqi on wallahi hara waaqi on wonno yeeso ma hara ko an wiya wonde ma ya ndaaro qissa Moussa hakkunde ma an e Moussa e on saayi ɗon eno wonɗa yewtude ɗo ni a tawa e fewndo ɗo no wawi sa jonnama photo e piyowi ya memu e sa innama ya memu piyowi ngi tigi kandi na gotum o wi aydan law istadarta qissata sahratu fir'aun dhalika almasalu alajib lisullati allati tasabbata ala alhaqqi ba'da ma tabayyana ala tara anna ma'nan azima min ma'ani sabat yastaqirru fi nafs أمام تهديدات الظالم وهو يقول آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى iwi wo ya itindara kadi hakkunde makko kadi fayin kanko Firaun e annabi Musa wonde tawno mbileɓe annabi Musa ɓen ɓe o wonduno ɓen pardon mbileɓe ɓe Firawna wonduno ɓen ɓayi Musa alayhi salatu wassalam ko wondi kon o tawna ko sikkitiɓe taw ko gonga ɓe wino dey amenen de min gomɗini o min ƴetti ko wi kon ɓawo gueɗe feƴƴunoɗe fof ɗe gandi no feƴƴiri noon on tuma Firawna bandir ɗum o yahaltoy to inni ene on waɗay ɗum noon qablan azana lakum on accata jon mi ƴetton permission e juuɗe amma min mi yamira on awa yon gomɗinmo on waɗay ɗum ni tum yittiɗon faala o wiyawa haray de mi faami wondema o ko hoorejum mbilejo on woni ko andini o mbileyagal haray ko ɗum waɗi si ɗon faala foltade lan waɗa ɗum ɗo joni no so waɗi ɗum ɗo hino tahdidati ɗi o waɗi ɗum probléme ji ɗi o inni o eɓɓi ɗin o wi gogo on falaw qatti anna aydiyakum mi taƴa e juuɗe mon ɗen on fof kala jokkuɗo mo e hon ɗum wa arjulakum e koyɗe mon ɗen kadi hara nataƴugol tum ñaamo gon accita o wi min khilaf mi luutidira kadi mi taƴa junngo ñaamo e koyngal nanal ɓaawo ɗum kadi mi hattata ɗon wala usallibannakum fi juzui nahli mi ara mi fempa on fof kañum kadi e julle tamaro ɗen ɓaawo mi taƴude on wala ta'lamunna ayuna ashaddu azaban wa abqa on anday ko hombo amen ɓurata kañum kadi tiiɗugol lette e ko hombo woni ko lette mum heddoto ɓe wi ɗo noon Firawna o faltino ɗon par ce que kanko lette makko ɗen hiɗe mari ka ɗe hatti ko ha wonki kin iwa Allah subhanahu wa ta'ala no kanko sa yeddimo o lettete ɗo woni sa maayi ɓaawo ɗum kadi o lette kadi amma an bani adama ko jokkata neɗɗo ko a wona fure si goɗɗo tawi ɗa piya fure ɓen ɗan ko a feetuɗo a piya mayɗo Allah noon ko ɓaawa wonde fure kanko ɗon noon haaju makko ɓuri wonde ma kadi o hedduma ɗon noon o lette ɗon kadi ko ɗum nde wanno shairujo goto nde o wino o wi ala kulle shay'in ma khala Allahu batilu o ya wimo wo sadakta wo kala ko wona Allah ko fenande ko mere o wi ɗum ko gonga o wi fa inna kulla na'imin za'ilun la mahalata fa inna kulla na'imin la mahalata za'ilu o wi wo feere wo ala si wona kala ko wiyete ko nema e foti e weli o wi ɗum lannay o ya wimo kazabta wo ɗum noon ko fenande fa inna na'imul janna la yazal wo nema aljanna on kañum ɗum lannata ko ɗum waɗi so wino ɗo o abga haray ko fenande o wooli fiyon ɗum par ce que kanko lette makko ɗen ko haasi Moussa ma wonduɓe Moussa ɓe maayi ɓawo toon o wawata ɓe lettude donc ɗum ɗo kañum kadi ɓe wi ko sabat ɓe o heɓuno toɓɓere nayaɓire nden o wi rabiyan ko tabintinta neɗɗo e kaɗo dina o wi addu'a ko waɗugol du'a fa min sifati ibadillahi almuminin annahum yatawajjahuna ila llahi biddu'a an yuthabbitahum kama qala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana no jeeya e ko tabintinta neɗɗo e kaɗo dina toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabintinmo e kaɗo dina Allah kanko tigo wiyen wondema yen toromo wondema an Allah awa wata yewude itta ɓernde amen nden ɓaawo a fewnude men holluɗa men kaɗo dina e wi kadi Allah juuro e dow amen muñal tabintina teppe amen e yeeso ɓe heferaɓe o wi ko wano ni woniri walamma kanat qulubu bani adama kulluha bayna usbu'aini min asabi rrahman ka qalbin wahidin yusrifu haysu yasha ko wano noon woniri tawde ɓerde bani adama ɗe fof yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ɗe fof majje hino waywa waɗuɗo hunde hakkunde kolli ɗiɗi wo ko wano noon ɗe woniri e hakkunde kolli jomiraɗo subhanahu wa ta'ala himo yiltira ɗe kala no faalira ɗum no yo Allah yiltan en nde ka ɓuri moƴƴude ɗon khamisan joyi on ko jeeya e tabintinta neɗɗo e kaɗo dina o wi zicrullah ko jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa min a'zami asbabi tasbit koko ɓuri mawnude ko tabintinta e neɗɗo kaɗo dina jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala
وي في يوندو وي وتأمل هذا الاقتران بين الأمرين في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا الله وين كونو يبيدو غمنيمbe si tawi on hawri e ndeɗo fedde ɗum woni fedde heferade nde wi wo dabite janto ɗon inde Allah ko heewi mi mana si on jantike inde Allah subhanahu wa ta'ala walla on wi wata ammal abdan faris war rum kayfa khanatuhum ahwaj ma kanu ilayha بالرغم من قلة عدد وعدة ذاكرين الله كثيرا وي يندار حكون فرش روم ko beyi didi nun leydele didi burnobe marre dole sikkunobe wonde ma haray kambe wattingol mabbe julbe ben ka asmi ma kuli dun no waani be henya yaway kono Allah subhanahu wa ta'ala wadi be do julbe ko be seedabe joga mabbe ngo seeda be waawi polude be do kanyum kadi dun do kanyum kadi ko jeya dum e ko tabintinta neddo e diina fatwana téléphone ko interférence woni wadde ɓaɗodirgol téléphone ji ɗin andi ɗum ɗo kadi ko sans fil ka réseau ji ɗin noon fotti o kono ɗo woni wadde tigi tigi continue o wi wano noon kadi wami maga ista'ana yusuf alayhi salam fi sabati amama fitnati l mar'a ذات المنصب والجمال لما دعته إلى نفسها ألم يدخل في حسن قوله تعالى معاذ الله فتكسرت أمواج جنود الشهوات على أسوار حسنه wonde yen kalkili kadi en miijiti kañum kadi fi nabiyina yusuf alayhi salatu wassalam kan kadi tabital ngal o wonno yeeso ko ɓuri mawnude e probléme ji ko fewndi hannde e oɗo zamanu meɗen tentini fewno hannde ɗum woni probléme sonnaɓe oɗo yusuf o jarribora sonnajo ɓurɗo moƴƴude ɓurɗo laɓede ngari e tawde kanko yusuf kañum kadi himo laɓa e tawde o sonnajo kadi hina sonnajo ninama ni ko sonnajo ɓeygulanɗo kadi ko wiyeteɗon joni ko ga yaltuɗo ka nder leydi ka nder suudu laamu tawa o kañum kadi ɗaɓɓiri yusuf hina yusuf ɗaɓɓiri mo yoɓe bonude e nder suudu ndu suudu tawata kadi sonnajo on kañum kadi hoore mum kanko fermi baafe ɗen ɗaɓɓiri yusuf yoɓe waɗu bone o sin ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o kano yusuf ko wiyete kon tabital ɓernde tabutugol e kaɗo diina o fawñotono yoɗo debbo kono honɗum fi wonde hollugol nden ko wiyete kon jantagol inde Allah hino nafa ko wino ko ma'azallah min de miɗo molori Allah miɗo huli Allah sabu wolugol mo ngol ɗo konngol seytane fotti hakkundeji maɓɓe debbo o wawali mo folude ɗum wiyete ko wiyete kon sahawo ɗum sekiti wawi pottade pottinimo e ngoɗo kaso pottinimo kañum kadi e kaso ngo o sokira kaso fi o waɗu ko wiyete kon sahaw si a waɗali ɗum ɗo min sokete yusuf inni suko kaso ngo ɓuranimo a sijino a habbu ilayya wondema mi sokoyede ka kaso no ɓuranimme ko kon ɗalan noddude ɗo ɗum ɗo no jeeya e hannde tawata fewndo oɗo zamanu meɗen suka marɗo ngari marɗo jawdi si tawata sifa debbo o sifa oɗo ɓeygu lanɗo marɗo jawdi marani hoore mum kañum kadi wiyata moodi ar waɗi den bone tawata oɗo wawa darade yeeso oɗo soddiɗo o wiya min dey miɗo huli Allah fi on ɗum par ce que hina ɓeygu makko o wi ko wana noon wa tariqul wahidu sahih allazi yajibu ala kulli muslimin sulukahu huwa tariqu ahli sunnati wal jamaa tariqu taifatul mansura ko ɓurata wallude neɗɗo oɗo e faamugol kaɗo diina e sortagol e ko wiyete dendagal bid'a ko yo naatu e oɗo manhaj ahli sunnati wal jamaa ngol tawata ko laawol ngol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e sahabaɓe muɗum wuuri e muɗum laawol ngol Allah subhanahu wa ta'ala ɓanti fi muɗum laawol ngol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam dari e muɗum noddi e muɗum sahabaɓe makko ɓe mbawa kañum kadi noddi e muɗum ha hewti e meɗen hannde yo Allah on tabintin e maggol o wi wa misdaqu hadha musa'alatu hiraql li abi sufyan an atba'i muhammadin qala hiraql li abi sufyan fa hal yartaddu ahadun minhum suhtatan li dinihi ba'dan yadkhul fi iɗen andi o wiyeteno hiraql ko jeyanoɗo e hooreɓe kañum kadi ɓe jaɓano natude ka diina ɓay julɓe ɓe dogi yeehi toon tawi ɓe wondi e abou soufiane hiraqle landinomo lande ɗuɗuɗe fi andugol ko hombo woni oɗo mouhammad hiraqle o ko laamiɗo e laamu makko ngu himo dolni himo ɗofta joni noon mouhammad sallllahu alayhi wa sallam wulida yatiman o heɓama ko alyatim uwa faqiran tawi kadi fus o mara kono himo noddude ko woni goonga kadi o ɗuɗira jokkuɓe mo hari ɓay noon ɓe yehi ka hiraqle landimo ɗumma o wiyanimo ene so abou soufiane o wi
est ce que si woni ɓe jokkuɓe Muhammad si ɓe naati ka diina ton si woni ha ɓe naati no woodi maɓɓe yaltoɓe faale hara faale yaltirani tun o wi o woye qala Abu Sufyan la o wi o summa qala Hiraql o wi wa kadhalika al iman hina tukhalitu bashashata al qulub o wi ko ni iman si naati e ɓernde wawata yalturde ko ɗum son daari e mubaya mo nela sallallahu alaihi wasallam jaɓanno Makka yimɓe Makka ɓen yoɓe bayondir fi naatoygol Makka ɓe wino no jeeya e mubaya an ko ɓe sadu condition ji ɗi ɓe ƴettuno kamɓe nelaɗo ɗen ko kala iwɗo Madina yehi Makka hina kamɓe Makka yanko ɓen e yoɓe raɗomo yoɓe accimo toon kono si goɗɗo wi Makka ari Madina kamɓe ko julɓe ɓen koɓe nattumo Makka nelaɗo maki mi jaɓi Aboubacry en e Oumar en fof seytinino jaɓa sifa o jour ɗo jaɓa fi sifa nde sendore bonde ɗo enen si yimɓe yehi toon ko ɓe raɗo ɓe enen si ɓe ari ga enen koye siɓe enen yimɓe maɓɓe si ari ga koye wota en ɓernuɓe kamɓe si yimɓe maɓɓe yimɓe men ɓe iwi ga yehi toon kamɓe ɓe acca ɓe wona nelaɗo sallah sallam makani mo Aboubacry e Oumar taw yewi disodiri ɗum ɗo Aboubacry inni wo Oumar womi mi famali koko Mouhammad woni jaɓude ɗum ɗo ɗi piiji ɗo no ɓoyli Aboubacry inni mo da'ahu ya Oumar innahu rasulallah o wi terto accu andu o ko nelaɗo Allah ni bi mana Aboubacry hino marno fahamu ɓuuri sahabaɓe luttuɓe ɓen fof himo andi wondema kala ko nelaɗo nunni ɓawo muɗum sallllahu alayhi wa sallam haray ɓawo muɗum hino ɗo woodi toon ko wiyete ko moƴƴere ɓe ari ɓe landi nelaɗo ɓay mo baya on feƴƴi ɓeyndi nelaɗo ko fi hon ɗum noon woni jaɓande ɗum nelaɗo sallah sallam ɓe maaki kala wakkiliɗo iwi Makka e bandiyagal ko woni toon tawata sa wujjama goɗɗo dartantako ma si a jattama goɗɗo wallatama si a ñaami riba goɗɗo lantako ma no harmi ma no dagi o acci ɗum ɗon o ari Madina ɗo tawata sa walliniɗo dongal ma hay sa woni balɗe sappo a ari a hettengal e yurmede ko yi ɗo tawi o wawa wonde ɗo o accita ɗum ɗo o yaha on ɗon haray so yeehi hay si ɓe raɗaki mo puisque on ɗon haray iman natal ka ɓernde makko on ɗon haray na julɗo noon wi ɗum ko goho woɗin mum ɗum si goɗɗo iwi Makka toon e iwi Madina ɗo wondi e meɗen ɗo ha o accitinde yurmede ɗo fof o yehi tawi to so to ñama goɗɗo ala wallomo tawi ko toon ɓuranimo wo haray on ɗo e wonto hay si ɓe raɗaki mo wo ko saabu ɗum ɗo jaɓirno wonu ɗo no jeeya eko wallata neɗɗo o wi pihum jeeɗɗaɓum kon saabi an a tarbiyatu l imaniyati l amaliya wal waiyati l mutadarrija fa hiya ala asasi min awamili thabat wo ko woni toɓɓere jeeɗɗaɓire nden ko tabintinta neɗɗo e kaɗo dina wo ko imanagal wonaygal ka ɓernde tawta golle ɗen tawta kañum kadi ñande wo hino ɓeyda ko hiɗa gollude golle ɓeyda ɗe oɗo iman tawata ɗum ɗo ko jiɗɗu ɓeyi wo ɗum ɗo no jeeya e fondation ko ɓeydanta goɗɗo wiyete ko sabatu yo Allah tabintin en o wi a tarbiyatu l imaniya allati tuhyi l qulub waddamiru bil khawfi warraja walmahabbatu lmanafiya liljafaf annatiju min al buudi an nusus l qur'an wa sunna wal ukufu ala aqawili rijal o wi wo ko wiyete ko tarbiya imaniya suudu gomɗinal ko ɗum ndaaro sahabaɓe nela sa sallam ɓe wurde nela sa sallam tawi goɗɗi piiji goo hina ha ɗuta deftere nde ɓe jannga ko gurdam nelaɗon tigi tawi ko dars gurdam nelaɗo ɗan tigi tawi ko waaju gurdam nelaɗo ɗan tigi tawi ko wiyete ko yurmede fino ɓe wuuri noon ko ɗum ɓay nene Aisha landama ɓe inni kayfa kana khuluqu rasulillah sallah sallam o wi ka annahu qur'anu yamshi o wi wone jikku nelaɗon ayne ko qur'an waɗana koyɗe e wonkino yahaka hore leydi ɗo ko ni woni no jikku nela sa sallam ko nde wi konko ɗum wonno yarde muɗum sahabaɓe makko wonduɓe makko ɓen kañum kadi wuure dow oɗo gomɗinal ɓe wi wo si tawi neɗɗo kañum kadi wuuriɗi e suudu taɓa suudu ɗum ko suudu imanagal wo ɗum ɗon haɗa no jeeya e ko ɓeydanta neɗɗo gomɗinal wo ɗum ɗon haray on imanagal hino naata ka ɓernde hino pooɗana ɗum ko wiyete kulol Allah e jortagol e yurmede Allah e giggol pottinaygol e yorugol ɓernde pottinaygol e añugol qur'an on pottinaygol e añugol e sunna nelaɗo sallallah ah sallam e ƴettugol haalaji wi'ama sunna si neɗɗo heeɓi ɗum ɗo o wawi gollirde o faami hande kadi hina konguɗi yimɓe ko wiyete wi'ama maɗum menen gaɗo dina jilɓanimen menen haray ɗe gande ɗuɗime ronko andude ko honɗum men jokkata musidɓe julɓe gueru heeɓa deftere wotere nde famuɗa on tuma anda ko honɗum jokkata kono si tawi a jokkali hay wotere ɗe fof ɗe majjirte aw ko ɗum woni wigol haray ɗiɗo tettuɗe laawi ɗuuɗi ko ɗum no wanno gorko goto arno kane sa sallam o wi nelaɗo mi faalaya wasiyolam wo si tawi yehoyi ha laawi ɗin ɗuuɗi wiyama ko ngolɗo laawol ɓuuri moƴƴude ko ngolɗo ko honɗum mi jokkoyta nela sa sallam ko honɗum winomo gorko o landaki ko ɗuuɗi o wi wo ko si laawi islamu ɗin ɗuuɗi si mo kala no noddude wiya komin jokki ɗo kon kullu hisbin bima ladayhim farihun kala ko jokki kon ko woni noddude muɗum kon juif no wiya menen ko minen mari gonga
chrétien no wiya o ɓe to kañum kadi no wiya o jus no wiya to hendos no wiya ɗum ɗo to taifatul bahiya no wiya ɗum ɗo to eɗa kañum kadi no wiya ɗum ɗo to o wi falzam zicrallah nela sa sallam ɓeyni wo janto yow jokka jantagol inde Allah wona e tariqatu ahli sunna wal jamaa siɓɓe julɓe haray neɗɗo ko ɗaɓɓata ko andugol maluɗo on ka rewi ha o mali o witira ngol laawol ɗon wata lando perduɗon ko honno perdiri lando gañiɗon ko honno gañori woodi e woɓɓe goo ɓe wi women min landotano ko ɗenal sa sallam piiji moƴƴi goo ko min landotonoɓe ko piiji bonɗi ɗin ko honno woni bonɗi ɗin wo ko ma haafata naka fi wo ko hulugol fiwata min yanu e majji par ce que si a andi ɗum ɗo no boni bimana ɓe innima kun ɗo ko kun woni bon kunkun a rewale makko donc sa rewal ka boni ɗon ko mubasharatan ka moƴƴi ɗon rewoyta ɗum ɗo kañum kadi ko jeeya ɗum e ko ɓeydanta neɗɗo imanagal e tabintinta neɗɗo e dow kaɗo dina o wi walakin nudrika ahammiyatu hadha al unsur min anasir sabat falnaud ila sirati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa nusailu anfusana ma huwa masdaru sabatu sahabatu nabi sallallahu alaihi wasallam fi makkah إبان فطرة الاتحاد كيف ثبت بلال وخباب ومصعب وآل ياسر وغيرهم من المستضعفين وحتى كبار الصحابة في حصار الشعب وغيره وتايدون لو كادي يونالين يلتito landito den e salndu ndu nelaɗo sallallahu alayhi wasallam wurduno e sahaba muɗum ɓe fewno ɓe wonno makka ko honno ɓe wurinno woyen daari sanga wonno sanga sattene nden ko honno bilal radiyallahu anhu ko honno wurinno e ndaaru khabbab e mus'ab e o wiyeteɗo al yasir ɓe ɗum ɓe gure yasir nde e ko wona e ɓeɗo minal mustadafina jeyanoɓe e lowɓe e hatta kibaru sahab ko honno ɓe kañum kadi wurinno tumande ɓe waɗano embargo ko yaata duuɓi 3 e nder makka hinaɓe goɗɗo laɓan ɓe ñamete hinaɓe ɓe iwu toon ɓe ara ɓe sooda ñamete makka ɓe pilli wondema ɓe tampono ha tawi ɓe watta ñamude kaaki leɗɗe ɗe tawata si goɗɗo e maɓɓe yalti ka hurgo a sikkay ko dammol yalti tawde lette ko ɓe letta e hoore ɗum ɗo kono ɓe wi ko fi on ɗum tabintini ɓe ke kaɗo dina est ce que ɓe watano wiide awa menen joni ɓay duuɓi 3 mene waɗa hisar awa men accitata ɗum ɗo ko par ce que hon ɗum basharatuhum bashasatul iman ko tawde hari iman on naati ka ɓernde gongi ni wondema Allah on e o wallay ɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam o fenantaɓe ko gonga woni ɓe yewtude ko saabu ɗum ɗo wannoti ɓe tabite ɗum ɗo ɓe wakkili ɓe muññi ɓe letta ko ɓe letta ɗo o wi wono yen daru ɓeɗo lettiraɓe noon ɓeɗo fof wa hal yumkin an yakuna sabatuhum bi gayri tarbiyatin amiqa yarli ɓeɗo no wawi muññade ko alda e gurnan ko alda e needi luggudi neɗɗo si a woni ha andi hunde nden ko nde gonga anana ɓenna menen hayso ɓe wari men komin tawi ɗo kon ko ɗum ɗo komin yiiɗo kon min accitata ɓeɗo kañum kadi ko ɗum ɗo famuno wondema nelaɗon sallallah alih sallam ko ma yantigo anil hawa o yewtata faale beleɗe makko tun ko wonno yewde kon ko immorde ka Allah subhanahu wa taala ko ɗum waɗi ɓay o jangguiniɓe ɓe wi haysi wonɗum nde waɗi min accitata kaɗo dina o wi en daru o wi hal yumkin an yakuna sabatum bi gayri tarbiyatin amiqatin min mishkati nubuwa kalla wallah lana'khudhu rajulan sahabiyan أو لا يؤخذ رجلا صحابيا مثل حباب ابن الأرت رضي الله عنه الذي كانت مولاته تهمى أسياها الحديدة حتى تحمر ثم تطرحه عليها عار الزهر فلا يطفئها إلا ودك أي الشهم إلا شهم زهره حين يسيل عليها ما الذي جعله يصبر على هذا كله بيو يندارو مثال آدن غوتو أودو ويتي حباب ابن الأرت patron makko mo gollaneno o ɗum woni patron makko kanko gonno hari ko maccuɗo makko kono maccuɗo o naati islam acci patron mum o wi min ko tawɗoɗa lan e mawɓe an kon ko tawɗoɗa min e manta soroɓe amin kon tawa ko ɗum accitata jokka o mouhammadou goto ɗo e yimɓe lowɓe ko wona jokkede mum ɗo ɗum komi lettete ha yalta e muɗum façon lette ɗe o lettaɗe ɓe wi ko feeruje o ƴettayno o wulna ha ɗe wula ɓe ɓortamo ɓe wallinamo ka nangue ɓe wallinamo e jaareni makka pete makka no wuliri ni ɓe ƴetta ɓe joɗɗina feeruje ɗen ka ɓawa makko wo ɗannintano yiite feeruwal ngal si o wona ko wiyete kon saha mo mbimana fayfayre ko woni yaltude kon ko ɗum ɗanninayno feeruje yiite ɗen ka ɓawa makko wo kono o tabiti e kaɗo dina wo tawi ko honɗum wawimo tabintinde ɗum ɗo koko yi gonga kon o tawi wondema ko nela salah sallam addi kon ko ɗum ɗo woni gonga o wi kadi ko wano noon wa bilalum tahta sahra fi ramda bilal kañum kadi ko wonno hari imo walline e ɗeɗo pelle makka e ɗiɗo jarendi makka
kaaƴe wulɗe ƴette dewte hoore makko kono gonno wonno gawlu makko ko ahadun bi mana ko Allah goto woni ko gomɗini o wi Sumayya kadi ko wano noon o kadi ko noon lettirano fil aghlali was salasil ɓeño kadi ko haɓɓirano janɗe e jolokoje fiyo ɓe accuto kaɗo diina kono ɓe accitali kaɗo diina enen hannde musidɓe julɓe en hewtali ka ɓeɗo hewti ɗo waɗi ɓe wi wondema hino jeeya ko tabintinta neɗɗo e kaɗo diina janngo sira ɓeɗo worɓe ko par ce que si a yii ko ɓeɗo waɗi kon a tawa an hay e wahidu filmia 1% hara a heɓali taw e lettere ko ɓeɗo letta ko kono ɓe tabite kaɗo diina haray hannde julɗo si tawi yeehi ɗo probléme balɗe ɗiɗi o sokama ma o juuli ɗo balɗe tati ma yontere ma lewru motorade Allah Allah waɗnala mo nde ɗo hunde ko wiyata min mi anda si Allah mi yiɗimmi awa ndaare noon ɓeɗo kañum haray ɓeɗo ɓe Allah yiɗi hino no tampiniri ɓe noon ɓeɗo ɓe Allah subahana taala yiɗi e hino no ɓe lettori noon donc haray ɗum ɓe wi wondema jaka si a ndaari sira ɓeɗo on an kon heɓuɗa kon a tawa ko gokku ni a wawata tampinde hoore ma wo laawol toɓɓere jeetati ɓiren nden tabintinayde neɗɗo kaɗo diina wo wi ko as-siqatu bit tariq ko hoolagol laawol ngol jokkuɗa ngol si a yiwi ɗo ɗa fokkiti Bruxelles fanniɗa renti place jeɗen ko Bruxelles wonɗa yewde wallahi hara ɗa tami e 120 ma ɓuuri ɗon ɗa wiya ko Bruxelles mi fokkiti kono tuma accuɗa plaque waji yiide wo ɓe innama ma fotti e goɗɗo innama he min de mi ala yide plaque wa ngal mi sikki toon na Bruxelles ni wite so ngaɗo witaymo ka a yiltoto kadi donc ara a hoolaki laawol ngol jokkuɗa ngol kono fanni hiɗa andi ko Bruxelles fokkutuɗa hiɗa tami tun ɗa fokkiti par ce que hiɗa hooli ko Bruxelles wonɗa yewde awa ko wano noon kadi ɓe wi neɗɗo si tawi a hoolaki laawol ngol jokkuɗa ngol a wawata tinnade e maggol kono noon siɗa hoolingol a yahay la shakka annahu kullama zdada siqatu bitariq alladi yaslukuhu lmuslim kana sabatuhu alayhi akbar wa lihada wasailum minha o wi kala nde neɗɗo julɗo hooli wondema laawol ngol o jokkingol ko ngol goonga wo haray siŋagol makko e maggol on ko on tuma ɓurata mawnude ko wano noon kañum kadi ɓe wi ɗum ɗon kañum kadi haray no mari toɓɓoy ko wawata naɓude ɗum ɗo hon ɗum istisaru anna sirata almustaqima alladi taslukuhu laysa jadidan ko ya hawlo taw kadi wondema no awa ngol laawol ngol mi jogii ɗo ngol mi jokki hina kesol wala walidu qarnaka hina e sa'i maɗo woni ko ngol sinca hina hanki ngol sinca hina hecciyanki a taw ngol ɗo a taw ngol sincanoma gila ko neeɓi wa zamanu ka na e o zamanu maɗo kadi wa innama huwa tariqun atiqun qad sara fihi min qabli min al anbiya wo feƴƴino e maggol ko laawol neeɓugol tinnagol e muɗum feƴƴino e maggol annabaɓen wasiddiqin e yimɓe gonguɓe ɓen wal ulama e jannguɓe ɓen wa suhada e yanɓe sahidi ɓen wa salihina ɓeɗo fof ɓe meƴƴin ɓe feƴƴino e ngol ɗo laawol wo sa faami ɗum ɗo on tuma fata zulu horbatuk on tuma haray tugaranke yagal ngal wonno ngal e ma ngal wigol est ce que ko gonga mi jokki wo on tuma sa ndaari a tawi ngol ɗo ɓeɗo fof rewino ɗo on tuma ɗum iway wata tabaddal wahsatuka anasan on tuma wula ma on iway wontane hannde kañum kadi e moƴoɓere wontane welo welo haray hannde kadi a wulɗaka wo ko wano noon kañum kadi wa ka'abatuka farahan wa sururan iwa e ko muninoɗa kon ko ɓernde ma sikkitino kon ɗum wontane welo welo e welo welo kañum kadi li annaka tas'uru bi anna ulaika kulluhum ihwatu laka fi tariqi wal manhaj sabu antuma andita e ɓeɗo fof annaba ɓen wo suhada en wo ulama en wo salihina en wo ɓeɗo fof ko yimɓe maɗa ɓeɗo fof jaa ko laawol ngol faalaɗangol ko ngol ɓe jokkuno on tuma wo a wawa ñiɓude taw e laawol ngol wonɗangol hikkiɗon honɗum o wi assu'uru bil istisfa ya so'u kadi wondema Allah no suɓima onon golloɓeɓen fof si patron o ari inni hannde ko ɗiɗo peti mi faala onon golloɓe fof ko onon ɗo ɗiɗo mi daari mi tawi golle mum ɗe welila mi sikki sa tawama e ɓen ɗon a weltoto joni noon wo ko ya hoolo ɗum qala allahu azza wa jal alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladina stafa ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أو وكما قال أن الله استفى الأنبياء فللصالحين نصيب من ذلك الاستفاء وهو ما ورثوه من علوم الأنبياء وكو ينفهم كدي وندما o ko wiyete ko suɓede Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka deftere makko wo yettore wodanimo kanko Allah kisal wodani kadi ɓen jiyaɓe am ɓe mi suuɓi yo Allah waɗen e ɓen ɓe o suuɓi o wi kadi hootim e ronini nder deftere amen nden ɓen yimɓe ɓe men en suuɓi jiyaɓe amen kadi ko wano noon kadi Allah wi ko noon min suɓorma yo nelaɗo ko noon Allah suɓorma fi yo andine ko wiyete kon firo koyɗi fi yo andine ko wiyete kon alhaali tagore nden ko wano noon kañum kadi ɓe wi wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko noon o suɓori annabaɓe ɓen o noon o suɓori moƴƴuɓe ɓen haray ya andu an kadi so tawi a jeyama e ɓeɗo haray ɓeɗo annabaɓe e ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe koɓe roni suɓede maɓɓe on koɓe roni moƴƴere maɓɓe nen koye gandal annabaɓe ɓen
annabaɓe ko jeeyaɓe khiyatul bashar. o wi wano noon kadi wo famada yakunu shu'uraka law anna allah khalaqaka jamadan wo waya miijiti kadi si allah subhanahu wa taala taginoma waɗinoma jeeyaɗo e ko wiyete kon jamat hunde nde dillata hayre ma ɗum leggal sifa ɗiɗo piiji si allah taginoma waɗinoma ɗo o ma ɗum o waɗama aw hayawana mara ko mummunte wonno ko waɗuma aw kafiran ma ko wannoma ko kefeero ko honno wonno shu'uru ma on ko honno miijoraynoɗa an kadi o wima o waɗuma mulhid ko neɗɗo mo hajaka e dina mara dina hay fus hoolaka o ko mulhid o wima ɗum o waɗuma aw da'iyatun ila bidi ama ko wannoma ko noddanaynoɗa ko hunde fuɗɗande hunde piiji ɗi ala lasli aw fasiqan o waɗuma aw fasiqan aw musliman gayra da'iyatin lil islam aw da'iyatin fi tariqan mutaaddidatin al akhta woya miijiti si tawi allah subahana taala ko wannuma wondema ko a fasiqijo mara ko a julɗo kono na noddanaynoɗo e laawol dina ka ko a noddanaynoɗo e laawol goɗɗum ngo e ma noddanaynoɗo laawi sertuɗiɗi wona e laawol allah ngol haray ya famude on tuma shu'ur ma on kadi a weltatano o wi ala tara anna shu'uraka bi istifa illahi laka a famali wondema ene a darata o ko allah subahana taala suɓima wa an ja'alaka da'iyatan min du'ati ahli sunna wal jama'a min awamili sabatika ala manhajika wa tariqika woya heeɓi ngoɗo miijo ya heeɓi ngoɗo suno wondema allah subahana taala suɓɓikama waɗima ko a noddanowo ngal ɗo dental e woni laawol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wiyete sunna ko laawol ko wiyete sunna ko tariq hina wigol ko kaari en e kaari en woni ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa hina kaari en sincingol ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni e maggol woni ko laawol ko tariq sunna ko tariq jamaa ko kala iwtirɓe ɓaawa nongol laawol nelaɗo sallah sallam ko ɓeɗo wiyete ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa windaki wondema kufune no woodi sa watti ko oɗo ko ahlu sunna wal jamaa wiyeteɗa dole ke ala toon pantalon ala toon wiyeteɗo oɗo si wattama ko ahlu sunna wal jamaa ɗum ala toon ahlu sunna wal jamaa sunna on ko laawol ngol an wonɗo jama an ko jaɓɓuɗo wittude ɓaawo ngal ɗo laawol ɗum noon ko laawol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ya miijoto kadi wondema si allah waɗima e ngol ɗo laawol haray o jeeyama e tabintimɓe ma kañum kadi o wi tasiyan jeenayi on al iltifatu hawla anasiri l musbitati o wi wo tilka al anasiri allati min sifatiha ma akhbarana bihi anna min annasi nasan miftahun lil khayri mahalikun li shar o wi wondema ya faamut e tugalal jeenaya ɓangal wonay ngal sabu neɗɗo hino tabita ka ɗo diina wo ko hunde nde nelaɗo sa sallam ɓe maaki wo ande hino e yimɓe ɓen yimɓe tawata honɗum mafatihum lil khayri koɓe uddital kala moƴƴere mahaligol li charri koɓe sokirde kala bone hadis on ko fillimo ibnu maja o wi wondema hino woodi e yimɓe ɓe nelaɗo sa sallam ngal torotono wondema allah waɗu men sottirgal kala ko moƴƴi waɗa men sokkirgal kala ko boni andi si a woni waɗo ko boni kono hina a sottirgal ko boni kon ko bone ma on haare rondiɗa kono si a waɗay ko boni kon kono ko a sottirgal fi ko boni kon kadi ko annoddanta kon ko boni kan kadi yo aroy ya anndo hara hiɗa rondi wisre ma ɗa rondi wisre ɓeeɗa e hoore kadi bakkatu ɓen ɗon ɗuytanoytake ɓe ko wano noon kañum kadi sa woni miftahan lil khayr ko ɗum toriɗen allah yo allah waɗen ɗum ko awditiral moƴƴere mbimana moƴƴere ma nde waɗɗa nden allah yoɓete ko golluɗa kon o waɗane kañum kadi saabu ɓen ɓe nodduɗa kañum kadi nooti e ngol ɗon laawol o wonane baraji ɓen ɗon kañum kadi hendoɗa hara e hoɗo ujunalɓe ko waɗanime ko yo allah waɗu en ɓen o wi ɗiɗi on e hikki ɗon albahsu anil ulama wa salihin wa du'atul mu'minin ɗaɓɓutugol yimɓe jannguɓe moƴƴuɓe noddoɓe gomɗinɓe allah subahanahu wa taala wal iltifafu hawlahum e moɓagol moggo ɓen ɗon o wi ma'inun kabirun ala sabati wo ɗum kañum kadi komo hunde mawnude e tabintingol neɗɗo e diina an a wawali ƴeftude deftere ma nde jangga ma innami janngugol no sattanilam kono yaha moɓoɗa e tummodire ka diina yewtete tawa hiɗa ɗon baraji ko ɓen ɗon windante kon kañum kadi a windante e nder ɗum an kañum kadi a heɓa e rettugol fino jangira qala ibnu taymiya sabbata llahu lmuslimina bi rajulain abi bacrin yawmu ridda wal imamu ahmad yawmu lmehna sayyidna aboubacre radiallahu an oɗo imamu jo meɗen ibnu taymiya o wi wo allah subahanahu wa taala tabintiniri julɓe ɓen worɓe ɗiɗo wo homboni on
bu Aboubacry ñande julɓe goo wiino kañum yaltiga diina ɓe ruttike ñande wonno nela sa sallam feƴƴini feƴƴingol nelaaɗo sallallah alih w sallam wonuno husun suno wonande julɓe ɓen kono wonno suno e hoore suno ko tawde nelaaɗo sa sallam feƴƴini kon e suno ko tawno julɓe goo kañum kadi diina muɗum tawi tabintina moƴƴa ko ɓe wonno rewirde Allah ko ɓay nelaaɗo hono wuuri ɗon wiigol wondema nelaaɗo feƴƴiniɓe yaltiga diina kadi e woɓɓe kadi wi wondema ittata zakka hannde kadi kamɓe jakkan ko wiyano koyo jonne ko nelaaɗo sallllahu alih w sallam ko Allah wino ko khuz min amwalihim sadaqa wo ko kalimatu mufrad o adduno ko Allah wino ko nangu e juuɗe maɓɓe ɓen e jawle ko ittita jakka kon o wi aali nangue donc si nelaaɗo feƴƴini goɗɗo goo ƴantataɓe jakka ɓe itta nden ñande ko wawno darade wawa wiide ɗum marsata ko gorko goto e sahabaɓe nelaɗo sallah sallam jaatigui nelaɗo sallah sallam sayyidna Aboubacry radiallahu anhu o wino marsata Omar tawimo sonka Omar Aboubacry ɓe naalɓe juulata ko ɓeyni ko ɓettata jakka terto ɓe ka honɗum yiiɗa e ɓeɗo Aboubacry ko honnu o wi ene Omar a yii ka Allah subahanahu wa taala yewti aya fi julde o ronki wattude jakka o wi mi yaali o wi walaw mana'uni iqalan kanu ya'uddunahu ila ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum hatta yadfa'uha aw ahlikatuna sayyidna Umar o wi wo ko an yo Umar si tawi ɓoggol ngol ɓe humirayno dammi ɗin ɗum woni silɓadere nden ko ɓe humirayno dammo ngol ɓe adda fewndo nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam si ɓe haɗilan addugol ngol ɗo fewndo ɗo womi haɓay ɓe haa ɓe adda ma mi maaya aɗo muɗum Umar inni wo mi ndaari mi tawi Umar mi tawi Aboubacry nden ñande ko ɗum ko fulɓe fuuta kon wiyata mi taw o tutti ka himfaare o pottiti o tawi ko Umar woni wolde ko goonga o wi o piirida e maɓɓe le kadi haa ɓe yilto ka diina si ɓe artali ka diina o piirida e maɓɓe haa ɓe arta ma o maaya aɗo muɗum ɓe wi ko oɗo wonno ko Allah subahanahu wa taala walliri goo e diina kan kañum e hombo e Imam Ahmad yawmul mihna sanga jarribano Imam Ahmad miɗen anndi feƴƴe kol feƴƴi e makko e lette ɓe jarribimo wigol mo wondema konnguɗi ɗi ɓe wonno wolude woɓɓe nina qur'ana ko e deftere Allah nden kone tagaande woɓɓe nina o kone kalamullah Imam Ahmad e jawabuji makko e ko o jaabino ɓe jooɗi ɓe wi nen ñande si ɗum ɗon waɗali ko probléme waɗata kono honɗum Imam Ahmad gandal ngal Allah subahanahu wa taala hokkimo ngal o tawi si o jaaɓori ke ɓeeɗo nen ñande faala ko ɓe faalano kon wonayno probléme ji o wiɓe wondema deftere Allah nden ko kalamullah ko daalol Allah en wawata wiide kone tagaande Allah noon jippininde e dow nelaɗon sallallah alih w sallam o jippini e defte feƴƴinoɗe e ɓaawa attinoɓe ɓen mo kala deftere jippinama e muɗum o wi deftere Allah nden kone kalamullah kone yewtere Allah kone daalol Allah nde ñande si tawno Imam Ahmad Allah o kanumo gandal fi yo wawa andude ko honno daɗɗoraɗta ɗum ɗon nde ñande kadi hara julɓe buy kañum kadi warateno ɗon o wi wa kadhalika wa huna tabruzu l-ikhwatu al-islamiyya ka masdari asasin litasbit fa ikhwanuka salihun humul awnu lak ba'da Allah fi tariq wo ya andu kadi an neɗɗo julɗo o fanni ko a julɗo ya andu wondema julɓe wonɓe moggo maɗa ɓen koɓe walloɓe ma koɓe tugalal maɗa teddungal wondema yejjitoɗa nara tawa hiɗa mari ka joguitoɗa wo fa alzimhum wa isfi akfanihim wo wondu e maɓɓe wurida e maɓɓe wa iyaka wal wahdat fa tahtafuka shayatin womi haɗima wonnugol feerejo wiyamin mi jaɓi oɗo diina kono min mi mara mbatu mi mara goto momi wondata e muɗum komin tu wonata feere womi haɗima ɗum ɗo wata waɗɗum ɗo wo sa woniri ɗon haray a woni ɗum woni cifateri cheytan ɗum woni haray ko ɓe wiyata kon dammol e bonor ɗum ko ñamata ko dammol wedditigol ngol kon toɓɓere sappo ɓere nden ashiran asigatu bi nasrillah wa anna al mustaqbal lil islam haray toɓɓere sappore nde musidɓe julɓe ko tabintinta neɗɗo e kaɗo diina ko hoolagol ballal Allah ngal e wondema ko wiyete kon avenir moƴƴo on sakkitore moƴƴe nden ko wodani ko julɓe ɓen ko l'islam o hande hay sen yii wigol wondema ɓeɗo pays kaarijo si memmini ka wara e aduna o fof ma ɗum ɓeɗo wara e ɗum ɗo fof yen faamu ɗum ɗo fof ko kalam ko haala noon Allah subahanahu wa taala fotino en wondema fodore moƴƴere nden ballal ngal nasron ko wodani ko l'islam e julɓe ɓe yo Allah waɗu e maɓɓe fa nahtaju ila sabati kathiran inda ta'akhkhuru nasr ko noon kañum kadi wo hay si tawi noon ballal ngal neeɓi hina yen taƴo
حتى لا تزول الأقدام بعد ثبوتها. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. wona ɗo taƴo wiya wondema ballal Allah ngal haysi ngal ara ɓaygal neeɗi yawa mi hawalaki ɗum ara hannde kadi wo Allah subahanahu wa taala ko tabintinayɗo teppe julɓe ɓen o wi en ka deftere makko heewi e annabajo haɓuduɗo e makko yimɓe makko ɓen tawaymo wondi e kanko e yimɓe makko gonɗuɓe ɓen kono Allah subahanahu wa taala wi ɓaawo ɗum ɗon heferɓe ko haɓide maɓɓe o mushrikina en ko haɓide makko o wo ɓe wonano leeƴitiɓe ɓe wonano howiɓe e fi lawol dina Allah ngal ɓe lawol dina Allah kon ɓe mana ɓe darino ɓe darti ɓe loyinkinaki ɓe waɗali hoore maɓɓe e yimɓe ɓe anda hay fus Allah subahanahu wa taala o wi himo yiɗi gomɗinɓe ɓen himo yiɗi moƴƴinoɓe ɓen wonali kadi konngol maɓɓe ngol tana ko ɓe wino Allah menen nde men torike ma ya hafran men bakkatuji amen ɗin e piiji komin fantini e yamiro e fiyakeji amen ɗin tabintina teppe amen ɗen walla men dow yimɓe heferaɓe ɓen Allah subahanahu wa taala o wi ɗon kisan fa atahumullah Allah ko ɗon tigi o jaabiɓe o hokkiɓe mbarjaari ka aduna ɗum woni o dolnini ɓe aduna o hokkiɓe moƴƴere aduna nden wa husna sawabil akhira o hokkiɓe moƴƴere nden kadi ka lakara ko wano noon kadi walamma arada rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusabbita ashabahu almu'azzabin akhbarahum bi anna almustaqbal lilislam fi awqati at-ta'zib wal mihan famaza qala jaa fi hadith habab inda al-bukhari لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه نلال صلى الله عليه وسلم بما كي قد بيبه فعلا ما تبنتين دي بيدو جهبا بنينتين نوبه بجوكو نوبه wo humpiti ɓe wondema haray avenir moƴƴon ko wodani ko l'islamu e julɓe ɓen kala noon ko ɓe letta e ko ɓe letta o wi ko honɗum nela sa sallam winoɓe wo nelaɗo makanno ɓe hadis mo khabbab filli ka deftere imam al boukhari o wi nela sa sallam ɓe makuno Allah mo timminayi oɗo amru ko ɗon timminayi kaɗo dina ha tawata neɗɗo o waɗɗoto e puccu makko ma ɗum ngeloba makko o wiwa ka iweteɗo san'a ɗum woni leydi yaman o yaha ha leydi hadramaut wo hara hulasi wona Allah wo tawata kañum kadi e dammol kol ngol wawa fijudude e bonoji ɗin hara bonor ɗum ñamalikol wo ɗum hewtanay l'islam on ɗum hewtanay lannode l'islam on o wi ɗeɗo fof ko hadisiji weltinɗi wondema almustaqbal on ko lil islam ala nasihati muhimmun fi tarbiyatihim ala sabat wondema haray ɗum ɗo hino hani ka mawɗo julɗo fof ka mawɗo musidɗo onno e famille fof père de famille weltinirta ɗum ɗo ɓiɓɓe muɗum men tentini enen wurɓe ndiɗo leydi hannde weltiniren ɓiɓɓe meɗen ɓe wondema haray kala ko ɗoni yiiɗelo hannde pewje heferaɓe wata en sikku wondema haray ko ni islam on luttirta haray Allah subhanahu wa taala himo fodi wondema o walla e julɓe ɓen ɗum noon haray e toɓɓe men ɗen ko woɗɗiɗe e lannugol haray mi darano mi darnira par ce que leer meɗen o yoni kono haray ko sakkitorten yewtere meɗen nden wondema toɓɓe ɗen haray no heddino seeɗaji kono inchallahu ñande Allah subhanahu wa taala newno e wawa yewtede muɗum haray ko lannitorten yewtere meɗen nden ko wondema ko ɓuri moƴƴude noon kañum kadi e tabital ngal fof ko asabatu indal mamat lannitoren nden noon toɓɓere meɗen wondema koyo neɗɗo tabutu sanga mayde nden kañum kadi hewti bimana so tabitino fewndo o wurno si hewdi ga mayde nden hewta ɗon yo taw hara himo tabite dina makko kan Allah subhanahu wa taala wi inna allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wo nelaɗo Allah subhanahu wa taala mo daali wondema ɓen yimɓe wiɓe menen nde ko Allah jeyi men ɓe ñiiɓi ɓe tabite kanɗo dina Allah subhanahu wa taala wi malaika ɓe jippoto sanga ɓe mayata ɓe wiya ɓe wondema wata hulwata o suno ɓe weltiniraɓe kañum kadi aljanna mo ɓe fodanano gila mo ɓe wonno ko aduna ka o wiya ko aljanna ɗo fodanano woni ko oɗo naata toon ɗum noon haray musidɓe julɓe haray man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqaa wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqaa kala yiɗuɗo hawroygol e Allah Allah subhanahu wa taala no yiɗi hawrugol e makko kala añuɗo hawrugol e Allah haray mo andi waɗi so añi kon haray Allah kañum kadi no añi hawrugol e makko ya ibadi innakum tuzlimuna billayli wannahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum Allah subhanahu wa taala wi ko ono yo jiyaɓe on fof moɗon hiɗon faggito bakkatuji enen ɗo fof na e masumin alamo meɗen mo mara bakkatu hiɗen faggito bakkatuji ɗin jemma e ñalorma kono Allah wi wo min miɗo hafra junubaji ɗin fof haray ɗum woni insine ka an min woni hafranomi hafrana on
goto yahal salaf o wi wa huwa yusi ikhwanahu tay himo waajo yimɓe makko ɓen o wi ijal hamman wahidan ijalil hamma hamman wahidan hamma liqa illah azza wa jal hammu l'akhirah hammu lwuqufu bayna yaday yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. gote me salafiyankoɓe moƴƴuɓe o wi himo wasino yimɓe makko ɓe o wi mi yettori ko mi jeeji on waɗe himme moɗon on himme goto hommo woni on himme wo hammu liqa allah hammu hawre golle allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo towɗo ɗum woni himme lahara o himme darayagol yeeso jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɓay allah wi en yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya nden ñande on fof on daroyto yeeso jomiraɗo subhanahu wa ta'ala hay goto e moɗon suuɗoytako ɗum noon yo allah tawne ɗen daroyo ɗon haara eɗen yaade ko allah ɗaɓɓiɗen kon aqulu ma tasmaun astaghfirullah wa li wa lakum haray miɗo toro allah subhanahu wa ta'ala kala komi yewti ɗo tawi no yaade deftere allah nden yo allah subhanahu wa ta'ala nani nan ɗum jaɓinanmi nani nan jaɓina on kala ko tawata heno woopi komi molde faljere nden ko immorde am mi yewtuɗon e cheytan haray miɗo toro allah subhanahu wa ta'ala yo pottinam min yewtuɗon e pottinam onon e muɗum haray akhiru da'wana alhamdulillah hiɗen weltano allah subhanahu wa ta'ala du'ano nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wa salli allahumma ala nabina muhammad sallim subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. haray ko ɓe yewten ɗo kon mi rewta mum jusko raɓɓiɗi fi hiɗon andi ɓe yewten ko fi asbab assabat ala din sababuji tabitugol ka dina heɗite moƴƴo musidɓe jaka hiɗen faama nder ɗon hiɗen andi ko woni diddu tabitugol ko dirtugol jaka si woni ko tabiti kon hino wawa dirtude hiɗen wawa faamugol ɗon heɓugol kereje heɓa jagge fiwata dirtu. donc haray ko fi ɗum noon nde woni ko ɓe yewti en ɗo kono est ce que taw goɗɗo no dirta ka dina ka o dirtata fino famire mawdu on haray goɗɗo hino dirta ka dina makko l'islam dirtugol ngol kadi hollirali o yaltu l'islam faami moƴƴa yewtere nde fi a dirti hollira wonde de a yaltu ka l'islam kono noon hiɗa dirta iman ma on jippo few wonta zéro à la base hara ko luttirɗa e l'islam on fof ko honɗum ko al islam wiyegol muslim on puisque si tawi joni musidɓe julɓe tedduɓe ko a muslim kono a yiɗaka qouran jangguete ma hay siɗa yiɗi a yahata a haajaka ko a muslim 2013 hiɗa ɓurno hittinde ka jami'uje idi hikka ko a muslim harɗa yawde fino nokkiyel tati joni ko fi jawdi tumma pimma ko a muslim yani wa qis ala zalika eɓɓu ɗon a tawi a yurnitiki an e hoorema wallahi musidɓe a tawi tigi tigi on a rekkili moƴƴa ka dina hari bayana ka wiya fof a ettoto no hewtiroye hara kadi ko fi allah joni naɓi ha tawi ɗum tigi tigi an fof an a tawi ɗum noon haccitandema ala e mum haray wulan hoore maɗa haray wulan hoore maɗa ko fi on ɗum intabihu ndaare rasulullah sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sikke wo ala wallahi ɓuri oɗo e moƴƴude ala ɓuri oɗo e tabitugol e diina ala ɓuri makko e domaine ji ɗin fof ala ko ɗum waɗi si mouhammadul bousayri o wi fa mablahul ilmi fihi annahu bachar wa annahu khayru khalqillahi kullihim ala l itlaq la yujad mislu sifa makko ala kono jentite ko nelaɗo duyi ɓe maaki allahumma inni a'udhu bika min alhur ba'da alkawr allah mi torikema dandan yiltitagol ka diina perda l'islam on ɓaawo mi développe e mum ɗum ɗo ko nelaɗo duyi ɗum jaka holliri goɗɗo no yaha ha hewta ka hewte fof o jippito yaha allahumma inni a'udhu bika min alhur ba'da alkawr mi torikema allah danda yiltitagol rekkila ka l'islam a faami ɗen jonna exemple simple a fottiɗo hannde ahijo tawi titim ɓorni en bon kaftan waɗi kufune moƴƴo la sakka waɗi waare labane son fotti wiyatamo salamu aleykum imagine janngo sa fotti en himo barayi ha fereddir fembi waare makko nden ha nowa karoɗa est ce que ara o rekkili ka o rekkila o rekkili e ahi li annahu taraka a sunna en wiyata o acciti sunna o fof lakin
premier alama ko wonno e makko ɗum ɗo rekili mi fayto ndara nde har woni oustaz ujo ayan tigi ay titaw maadi oustaz ni e makko wiɗa har woni oustaz ujo joni noon o wonni on o wonti boy hada khatir ko hunde hulɓininde noon donc rasul sallah sallam ɓe duyi kadi nan fota ɓe maaki allahumma inni a'udhu bika allah mi torkema dandan a'udhu bika hino hulɓini no mari doole ɓuri wigol atlubu minka mi ɗaɓɓirima mi molorima o ko hino mawni ha feƴƴiti ko ya dandal ɗum pottina fewtakko am ɓe maaki min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sahatika allah mi torkema o nema ko waɗan ɗalan juulugol jemma o nema ko waɗan ɗalan wakkilagol yaha juula subaka o nema ko waɗan ɗalan tawigol ko qur'an jangete o nema ko eltan ɗalan heɓugol tan kala ka bayana waɗi miɗo tawdede miɗo hutorde kadi ko moni jangude ko nela sa sallam ɓe maaki a'udhu bika allah mi molorima min zawali ni'matika iwgol on nema ɗon ɗe on nema ilan faala allah tabintinanammo on nema ilan faala ya tabintinanammo jaka yo hiɗen faama ɗo wondema jaka neɗɗo on la sakka himo dirta donc qur'ana yeeti en ko ala jusmani en sifani en ɗo ko la tuzigh qulubana ba'da is hadaytana ko wonɓe duyi on ɗo du'a kadi ko sahabatu rasulillah ɓeɓe sifani en ɓeeɗo aboubacre wa oumar wa ousmane wa ali wa gayrihim weltiniraɓe aljanna ɓe wi allah men torkema la tuzigh wata oñu dey qulubana ɓerɗe amen ba'da is hadaytana ɓawa a fewnima jaka yo holliri ina wawi wonde hande moƴƴa ka diina seytane ala rewa ɗo yiltidire ha rekila ka diina waren har haya andal haha khatar donc haray nden toɓɓere ko nde duwaɗe watta nde yila joni noon ala jemɓe sifanike en ɗo toɓɓe wonayɗe ɗen saabu yon tigui tabitu mandito ɗen ɓe wi awwalan ko alqur'anul karim jokkugol qur'an janga janna ha ñande allah arani ɗum ɗiɗi on iltisamu shar'illah jogitagol saria allah on no haniri noon fof wal amalu salih e golle moƴƴo hikki ɗon honɗum tadabburu qisasil anbiya miijito fota ɗi qissaji koɓe sifani en ɗo ya ahi ɓe sifani ken ɗo woodi pasaɓe fikaɗo dina woodi heɓuɓe difficulté ji kono ɓe rekkilaali ɓe yaltale mum andon si wi tum ngoyi minen vraiment ɗum tigi tigi joni ko gorɗo gada tuwon ton mi ronki ko yeddotiral tuwon ton mi ronki ɓa ronki allah o korte ka ronkata donc zicrullah jantagol inde allah subahana wa taala addu'a toragol allah attarbiya al imaniya newgol wonki kin e hoore iman billah ya ahi imagine ceernojo gooto tellement ko o gerda fii yo o rekil ka diina ɓe tawi kala ka ɓe iwtiranimo marsata ñande goo ko honɗum ɓe inni accen ha e juma ko kanko ne woni imam o ɓe inni yo debbo goo yaw ɗaɓɓa ƴiiƴan watta e mum ƴiiƴan liƴƴi fii yo luuɓu acce ha o ɓado natugol ka juulirde kanko noon ƴawata ko gangunal o hutuba hibba moɗan ɗon ɗe ƴiiƴan liƴƴi ka damal juulirde sonnajo on ari itti kadi ko taari kon fi yo oya yiwu sukundu makko ndun o maƴi o hibbi ɗum e hoore oɗo ceernojo on o moosi tawi kadi no woodi bandiɓe wonɓe contre makko homitiɓe ndaargol ko honɗum o wiyata o moosi o wi alhamdulillah o wi jiyaɗo allah maranaɗo lumbugol sirat maranaɗo ko fotata e yiite jahim si o fuɗɗorama ko aduna ɗo hibbegol ƴiiƴal liƴƴi on kay ɗum hina probléme no o wi alhamdulillah ko ni ɓe tertori mo ɓenni oɗon hay hunde gaynta fi makko ya ahi an noon tawa haysi goɗɗo taw seytinanima mako ko heɓuɗa ko fanɗo e fekaɗo diina ɗum noon ɗa ronditade waɗa fello haray koye ma wattane ila musidɓe julɓe tedduɓe donc ka sakkito ɗum haray ɓe andintini en kadi wondema neɗɗo on ko yo won udditirgal moƴƴere haray kadi ɓe andintini en ko yon tigui hoolo ballal allah ngal ko arowal inchallah ɓe andintini en kadi yon tigui sendidir gonga e fenade hay ka diina meɗen islam hande pagay no heewi tew e nder diina kan ɓeeɗo ko ahmadiya wiwɓe annabi isa alayhi salam ari no neeɓi won ko pakistan to ardi ka ko ende bon ɓeeɗo ko wiɓe ko chia wiɓe wondema no woodi ɓurɓe seydna aboubacry siddique ma wonde seydna aboubacry yaltuno diina sifa ɗin feddeji fof no dambiti ka l'islam no jooɗi nder ton an haray sendidir ɗum ɗo ɗe faama sifa on programme ɗon ɗe haray kadi faama haqiqa on hara a hoditaki donc haray ɗin noon piiji koye watta yila joni noon sakkitorum ɗum ko honɗum wonta saabu yo goɗɗo derayu ko honno on tigui andirta o fuɗɗike derayude
awalan sa tawi hari kala waktu hiɗa yaade ka jaamiu kala ka qur'an jangete harɗa yaade ɗum fo a tawi ɓuyti ka kala 50% e hilla nawna haray hulan hoorema ɗimmum ɗum hon ɗum sa ndaari a tawi joni kulol Allah uytike ma jongete ɗo micro jogue waaje ha janngo waaji ɗon waaju ha faale fesude an a tawi hay hunde a ala nande hay ko wona wolede kon fayda an ko habbiɗa ko si bayanam gasayno o ñiiri rotte ñaama yaha wiya wona ɓe neeɓini ɗum leer nde yahi hayɓe hittina ɗum o taaligi juuti hara yon tigi hulan hoore muɗum tammum ɗum hon ɗum on tigi si tawi kadi ko a du'otonoɗo a acci joni du'agol e hille rasul sallah sallam ɓurma wonde garanti ɓurma marde piiji fof du'aji makko ɗin ɗi lannata yahe ndaron deftere wiyeten nden sahihul kalimu tayyib li ibnul qayyim al jawziya nde ɗo deftere ko fi du'aji selluɗi tun ko immori rasul sallah sallam wonde tonde ɗum ɗo fof hino windi an a yejjitino hay du'agol an pour toi tout est réglé ɓayɗa jooɗi Europe ɗo hiɗa ñamude haray ko watta hila haray dina ma kam fuɗɗike dirtude haray sa ndaari kadi a tawi intabihu murafaqatu sufaha wondugol e yimɓe pagayerɓe ɓen o anndi jonɗe mari des groupe accon hakke komi ƴettirta exemple ɗon kono famora ɗum imagine hannde barsa no juude duɗal ngal kadi no mari kiikiiɗo inchallah fottugol fof ko même heure bayanam ko 20 heures fuɗɗoto barsa fuɗɗoto jugol e 20 heures ɓe acci hakke ɗo kono famora ɗum mi ƴettirɗon exemple jooni noon an kaka ma fotta a mbaɗin tigi tigi may e annde ko barsa woni juude inchallah hannde noon bon ayna maymodi ka duɗalɗa tigi tigi heɗa non tigi tigi ɓayna sowno fof o balo woni arde min on hannde on ko ɗami woni hammude tigi tigi on ko an pesanta ɗon hoorema ko exemple tun jonnuɗen mo kala hara yiyay toon hoore mum anda ko on to fewndi donc watti ɗon ko hon ɗum nisiyanu yawmal qiyama yejjitugol de ko ko golluɗa fof koko hasbitoyte ko ko golluɗa fof koko satete ɗum no jeeya e alalama ko hollirta neɗɗo on o fuɗɗike witade ka imanu makko honɗum e ko ɓuri mawnude kon heewugol jooɗagol e kafeeji ka puyndaw woni tun haa waktu feƴƴira ɗon ɗum kadi haray holliri al alama fuɗɗike darayude sakkitorum ɗum ko honɗum tarkul jama'ati wa huduru majalisil ilm accitugol jama on jama moƴƴuɓe ɓen faandi ɗen jooni ɓa ɗuuɗama groupe aji ɗin ɗuuɗi mi landoron sabi Allah combien de personnes araynoɓe bayana ɓe annduɗen ɓe wonduɗen e mum bimɓe kiikiiɗe har jeya ko ɓe ardayno bayana ko par ce que har ɓe mara faire har ɓe mara groupe yaahi hannde ɓe heeɓi groupe ɓa ɗuuɗama hannde ɓe heeɓi possibilité ji ɓe heeɓi mbuuɗi ɓe heeɓi otoje ɓen hannde waɗen son fotti hay wigol ɓe mahiɗɗa no waajede a tawa a suusata harale ko ono wonduno arano yaahi donc haray allutuɗo ka tere nga o weltano Allah subhanahu wa ta'ala du'anoɗa yaltuɓe ɓe yo Allah artirɓe kono haray wattane yila fota anden ko ɓuri hulɓinade kon ko rekkilgol ngol si on tigi rekkili ko honno sakkitoroyta ko unoyagol ɓaawo donc haray wattane yila fota yo Allah subhanahu wa ta'ala tabintin en e kaaɗo diina yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan en gandal nafowal en torki Allah no arduɗen ɗo ni yo Allah subhanahu wa ta'ala weltano en yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗe golle men ɗen fof al ikhlas yo Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓin golle ɗen o waɗaɗe fof khalisatan lahu wa an la yusharika fihi ahadun siwa wala yajal fihi li ahadin haz fa huwa alqadiru ala zalika walwaliyu alay innahu samiun qarib mujibu da'wat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ara eɗen jonnita ɗon konngol ngol kisa inchallah santarde hoore association on ɗo monsieur Diallo Mouhtar falyatafaddal mashkuran ma'jura ara inchallah ko lande sappo e goo woni ko hewti ɗo ara inchallah e fike hara wawa ɓe jabade landal ngal hara ko dalil bil kitabi wa sunna hara en tooli maɓɓe ka tabal ga inchallah haray landal aranal ngal ko musidɗo meɗen goto woni ko landi o est ce que hara hino sella ka gorko o joolidata kanko e sonna makko ka salon ma ka chambre hara wirngal ɗo hum hay e hunde ala hakkudeji maɓɓe aaden e ɓeygu mum ɓe juuɗa soit ka salon ma ka chambre hara wirngal ɗam heedode hay hunde ala hakkudeji maɓɓe woto juulirte noon ka juulirde jaɓe ngal jaɓe bismillah kayko ngo fuɗɗo moɓɓe on tuma firde bismillah haray e
landangal ko landa labanga aray hunde de sen gandal inshallah landa ko fino famine ay no mokki no wonde na fay mudu gadi aray le wi dum laba salamani bi badama be indi sonnaji makko be wawi juurude de salo makko abe juuri di wogan ko sonnajo e modi makko ay juuri ngal ala hakkunde makko aray wi lo rata dum wa billahi tawfiq Allah ala wa ala شكرا جزاك الله خير هذا هو الجواب ما في وإجابة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الثاني لنا بدبانغال o eske hara hino sella ka gorko o du'o ka nder julde makko si o sujji hara wona e haala aram ka o du'o e kulal ma e haala go hara na e haala aram no sella ka sellata بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد سكوا على hino tabiti kan du'a gongol hino sella du'a gol ka julde ka on tigi sujjidonde lakin est ce que hino sella du'a gol harawana haala arab dum don mi jellitaki min on e mudum haray ko faala tun andintingol ko wondema si tawi non kan on tigi tabiti o wawata fes arabon haray hino sellanamo kono non e hoore yo wakkilo o wawa ko on wirten non haray hino sellanamo الدليل الأول كوندما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله فواون كيسي وانا تاغماكي الدليل الثاني دليل ديمون كوندما سيغوت ناتي دو الإسلام تاي أواوا تاجانغو الفاتحة فيو هوري لهيلن أندي جلد سلطة سي وانا فاتحة haray ko wiyete neɗɗon ko yo subun hin o habbira o juulira noon o anniyo o sujja o ɓanto ha ñande o wawi fatiha on kono noon haray mo etorade fatiha o qiyasan ala dhalik eɓɓidirgol ɗum ɗon e ɗum ɗa si tawi neɗɗon o wawata few hiɗe wiya hino sellanamo ka o doora ko wawi kon kono noon haray ko ɓuri tabitude kon ko wontigi geru o wawa arab on daɗi ɗon ko fiyon ɗum innanten arab puisque ko allah suɓi ka faale makko o waɗi piiji ko yaadi o l'islam ɗo kon koye arab inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun assalamu aleykum aray kaw salba yewti ɗon haray hino sella tentini so tawi haraka ka julde naafilo o haray noon ka julde farilla wata on tigi du'o ka haala goo fii wata o du'oranji goono toon bonnamo julde nde ɗo woodi du'otoɓe goon toon hay so tawnaka nder julde so wonti fuɗɗike barkinorgol ngol haray karamokoɓe e laawol sunna ahlu sunna wal jama ɓe jama barkinorgol piiji gol joni noon fii kulol wata bonnan hoorema julde nden woya walɗum no so tawi ka julde naafiloji wo amma ɗa wo haray acciro hara na salmina ɓanta julɗen wallahu alam alhamdulillahi rabbil alamin haray fi o mas'ala ɗo ko mas'ala ko ɓeyna tan ko mas'alatun ijtihadiyatun bayna al ulama no woodi jaɓuɓe no woodi ɓe jaɓa mais ko ɓuri sellugol ko angal waɗugol saddan les zara'i par ce que si ɗo si ngol laawol udditama yen du'o e haala men si woni ɗo seeɗa ko fatiha kañum kadi wona e yahane ma ɗum sujudeji ɗin haray koyne tan jannguɓe fiqaɓe no poɗodiri e mas'ala on mais ko ɓuri moƴƴude ko angal waɗugol saddande zara'i par ce que si laawol ngol udditama haray ɗe hulani hay koye fatiha on tama wontoyi e haala hula haray ɓeɗo maki en andi tu haray noon duwotoɗo kadi wo hay so tawi haala arab o duwoto wo haray du'awoji ɗin sellataka jange wo ka sujudu qur'an o sellataka jange ka sujudu haray nelaɗo sallallahu alih wa sallam ɓe haɗuno sayidna aniya wonde ɓe jangata qur'an o haray ɓe sujji ɗi kala woɓe wini hadis on woyimo lo'i seeɗa landal tammal ngal wo est ce que hara hino sella goɗɗo ka o juula ka nder oto makko so tawi hara o heɓari ka o juula hara joni ko wano ka lekkol on firimi o heɓari ka o ɗumannoto sino sella ka o juula ka oto makko ɓaawa hara ko kanko to ayno sella inchallah biɗɗitira so tawi heɓa nokka o juula kana ɗon ara yo juul fi on juula waɗa to feƴƴi mo oron ka juulude ara yo juul no seedanamo juulde gonɗo e no keedi ko no wiya wondema ka wiya fi neɗɗo sino wayatude haray no newnanama yo juulo ka hoore mbaɗɗateri woɓɓe wi wondema haray ko si tawimo e on lorra bayata ɗon kono karamakoɓe goo no jaɓɓi wondema si tawi amara nokku goo ka juula a heeɓi ka wawa juulude on nokku ɗon fi wata waktu ɗum feƴƴe
ara e hulugol ɗum ɗon ɓe newni ya juulu o billan tawfiq mi landito noon mbono on jongoto ɗon si tawi hara imo wawi ngal darnude nokku goo cippo toon juula ka yaasi ay ko ɗon ɓuri moftude on mbawi awde kadi joni si tawi ɗa wawi garde o toon ha gasa juula haray ko noon ɓuuri e labede tippoɗa kadi juulaka leydi sutiyaka leydi ko ɗon ɓuuri moƴƴude e ndiya juuli o ka nder oto amma noon si yeehi ha tawi lorra heeɓi ke waɗɗu toon ko feƴƴirde woni heɓaki hande kadi ɗon haray sen lika juula sen wonande wonɓe sete yaga ara noon na haray kulol gonde ɗen to joni a suusata ha ɗum ɗon na ɗum ɗon nde ɓe yewtude fimo ɓe inni landal nayaɓal ngal wo woɓɓe torike ballal fii ko wallitore e juulirde wono hiɗa andi ha watti felliti wondema sa waɗi ballal ɗon nden juulirde ɗon ɓe gollitiro yeyi bide ay nden juulirde ɗon no sella ka wallitoɗa ka sellata ka wallitoɗa hada yujabu alayhi anna ilma alghaybi lillah kono andi ma wonde ɓaɗa to mbiɗa on noon tiyandiri mo andi ko wirni naam ma hasay woɓɓe goo wawi wodde arade tum ɓata bidiya way ko juulir tum hayte labbas ma ke ko ma feƴƴina landagal moƴƴa wo juulirde nden hiɓe waɗay bidi ay mayre na ɓe waɗoyey bidi ay mayre bidi a hino marsude e mayre no sella noon ka wallitoɗa fii ɗon ka wawata sellude voilà na fii ɗugol ɗo joni si juulirnden gasi no gasa ɓe waɗoya juulirnden ko wallitagol fii tatiji fii wattugol ton courant fii wattugol kala ko wattete juude kono ɗo juulirede kono noon ɓe waɗa bidi a fewon ɗon kay ɓe torikema noon ballal aw wonɗo ga est ce que no sella ka wallitoɗa nde haray ɗo muskila ɗo faaɓe moƴƴa na ɗo woni kaka meeɗen en andi no bidiaji waɗa e tonni hannde kadi na lannade ɗin ɗon ha ronke ka yaltere shukran hatta fi en faamu hatta yattadi hal amre mana ko goɗɗo landi landal ka juulirden ka maɓɓe tijjani wirdata toon ɗum mana sifa ɗum hay sayna ɗum tigi ko est ce que imo wawa wallugol nden juulirde ɗon ka wawata fil haqiqa haray ko jaabotoɗen ɗum hiɗen andi juulirde fof ko wiyete ko baytun min buyutillah suudu Allah wona suudu hay gooto ko wiyeten min ɗum noon ko feere mi addata yo musidɓe ɓen yoɓe wallito juulirde nden ɓe gera noon ɓe jannga hara ɓe jooɗaki gatum ɓe yaha ɓe gera no alhaali on waylitire wonta juulirde moƴƴere heewi juulirde wonnoɗe ka men hara jang hanki nun hari ko bidia won ton handata ko ɗen woni hoore ka sunna hara ko même maadi ndi même juulirde même programme kono haray fermugol dambugal wallugol juulirde nden haray tigi tigi tawa ɓe wonɓe toon ɓe faama déjà hay ko wiyete sunna kamɓe ko hiɓe anndi ɓe hattirde haqiqa haray min mi yaali fermugol ɗum ɗon ko sawaba wallahu alam on ɓeydita ɗon seeɗa haray karmakoɓe jannguɓe usulul fiqhu ɓen hiɓe inni wondema ida ijtamaa dararayni fa nahtaru akhaffahuma si tawi woni lorraji ɗiɗi hawtiti ko lorra ɓuri ka jasude kan suɓotoɗen angal darnugol juulirde nden ko lorra par ce que sen woni ka juulirde ala ko lorra siportugol juulirde waɗande bidia ko lorra haray ko wallugol nde on nde ñiiɓa lita fino bidia on iwira noon ko ɗum yaari e ɗuma qawaidul fiqhiyat ɗi wassalamu aleykum barakallah landal hiɓɓingal ɗon ngo musidɗo meɗen o landi wo goɗɗo onno o waɗi faljere o bonike e musidɗo makko ɓaawo o bonade e makko o yehi kadi o irriti wondema vraiment mi falji e maɗa mi torike ma yafran lillah o yeyni o yafta o haray ko honno gerta min na jaabagol ɗum ɗo mi woni kono haray ko nasiha tun no woodi piiji taw ɗo si ɗi landama haray nan lando no ɗi landora noon direct wawaten ɗi jaaboragol en anda hattirde bone wonɗon hakkude ɓen non ɗiɗo si goɗɗo waɗama goɗɗum la sakka ɓuri moƴƴude e jiya ɗon ko yo woni yafotoɗo yafagol hara ko yawgol ngol ko ɗum ɗo julɗo on ɗaɓɓira kono noon kadi fulɓe ɓe wi piya kawi itta bewum si kaw ma yaali beylannay ñande o ñande an hiɗa bonni hiɗa yaafini ñande o ñande an hiɗa bonni hiɗa yaafini ɗum no wawi wa façon ko tuubeten kon on andino façon no tuubirten noy ɓe wi tuuba murta ko suma lutta imam Ghazali o wi ka deftere makko ihya ilumuddin mujalladu salison
o wi wa fi istighfaratina istighfaratu no e façon no tuubiranten Allah non tuubugo ɗen do taw tuubude façon no tuubiranten Allah non si tuuben noon haqiqa mana haray tigi tigi ko wiyeten ɓen non ɗiɗo no haani kaɓe jooɗo ɓe ɗiɗo noon ɓe yewtide anden ko honɗum woni probléme on ma gooto e maɓɓe o sifo ko ittiri ɗon wawete min mi sikki jaabogol landal ngal directement kono hara en yewtal ɗo tun ka goɗɗo heɓoya ɗon corfum ka rewro ya waɗoya ko faala ko ɗum noon tumi faala ande tinde on sa karama ko ɓe jaabo noon toujours musidɗo goto landi ɗon kadi o inni wo ɓayi on no o irritike haw kayni o toriki o yaafaki wo ñaawuɓe ɓen haa ɓe gayni woɓe hulimo wowlande goonga on par ce que hara feere nden hino woodi seeɗa ɓe sali ɓe huli innugol mo ko am bonni ɓaawa ɗum ɗon kadi honno kankadi o sali kadi girritade kadi wo joni noon ɗon kadi haray ko honno o gerdata par ce que ko ñaawo ɓen haɗi wowla ko ɓayi feere nden no towi seeɗa ɓe huli wata ron ko siwayde janngo o haray ko honno o gerdata kadi ɓaaden goto lambiɗe ɗiɗi no on noon usage en no hatoji ka o ɓaɗo goɗɗo e mon wallam haray ɗon joni en arde fi kanko e ñaawɗo ma kamɓe ñaawɓe fi joni taali ɗonga fi oɗan mari on taw aɗa andu ɓenni womo waɗi ijtihad o hawri e sawab baraji goɗan mo ko Allah mo waɗino ijtihad o falji so tawi ko o falbi tewaki haray no wonanamo yaafuye ma ara si bakkaɗo mo windete hara mi naaɗo ɗum mi windete kono si tawi neɗɗo a accirimo fii ko en famille ma accirimo fii mo mari jawdi ma accirimo fii goɗɗum o acci gonga Allah on ya andu haray anñawo on ina joɗɗina bayna kawsayn hakkude piiji ɗiɗi ina joɗɗina si a wowli gonga on wonda e Allah yaraka mo joddu aljanna si a wowli fenande nden fii oɗa no mari fii waɗa janngo ka ma ronko siwde haray a uni hoore ma ka yiite donc famita noon konko waɗanoyema hay so waɗanima honɗum nde ɗum watama yonoyde kadi donc hara heɓɓugol ngol ka Allah ko ɗum wayi sallallahu alaihi wasallam manti ɓe e sahabaɓe taw o wi wondema kamɓe hay si tawi gonga koye hoore ɓen maɓɓe ma e hoore honɗum e famille on so inni wofo ko Allah wi komɓe rewrata e muɗum donc ɗon haray ko façon ñaawɓe ɓen wonɗe yewde ɗum ɓay o yawƴini landal ngal amma noon kanko annduɗo ko gonga on kadi bimana annduɗo ko fenade on o woni ma mo tooni siɗɗo makko on o sali irritade hara yo anndu ko ɗo wawata mo sattirde ɗo yeeso to on kan Allah subhanahu wa taala on ittano e hoore mum yo Allah danɓe noon hewtode toon ɓe wino wo si anndi ɗa rondi probléme ji ma hoore ma ɗin tigi taw ma kono ɗin ɗon wata rondo goɗɗi go ɓeydo yatta wata ko ɗin ɗon fallo e maga lumboy goɗɗo wa billahi tawfiq haray no ganda e ko yewta kon famama kono haray kanko waɗɗon e waɗa ɗon eɓe anndi koni hakkundeji maɓɓe haray gonga ɓe usal ba wi kon no haton jini yoɓe yewtu taw wata wi to miɗo jeeji mo sali yo ndaaru ko honɗum woni e jeejirde wa billahi tawfiq haray landal ngal ko so di ko bonnuɗo on tigi woni ko landingal joni wandi ɓe ñaaw ha gayni o yii ɓe salimo yinnude hiɗa bonni ɓayi mo jogui feere nde musidɗo on no ga joni noon kanko tigi o wi ɗo mandi pellede ko kanko bonni kono ɓe ko hulimo ɗum o indi joni noon kanko ko honno o gerdata joni o anndi ɗen mari hakkunde men ɓe tata hulatama donc ko ɓen on noddete yeetomo haqqi ko fof no kanko tigi o irritike joni noon joni ko honno o yii himo bonni kono ɓeeɗa ko ari ñaagi ko ronki indemo himo bonni hiɓe yi ella o woko ɗum woni ko mabinimo hannde kadi kanko par ce que ko fi feere makko nde kadi ɓe yinna ko am bonni on taƴi yewtere nde kanko tigi so anndi joni himo bonni ko honno ko waɗɗuno joni o haray ko yawo toro o jeeje o e wondema tigi tigi on hay si ñaawoy ɓe innade kanko bonni o anndi ko kanko bonni o yawtoro o yaafi hen ɓoya kadi o torama yo yaafa aywa landal jeeɗɗamal ngal ɓeɗo ɓe landi wo fewɗo aywa acca keyandi nam ɓeɗo ɓe landi haray wo fewɗo fana on ko 13 heures joni noon haray kanko golle ɗe mo fuɗɗoto avant ɗum ɗo est ce que no wawa kaw juula joni aɗo leero seeɗa ɗe 30 minutes wano midi 15 ma midi 20 ma midi 30 o sella ka waɗa sella jokkindira noon usas ko noon ɓe golle ɓe jaaboto cheikh wari jabanema wa min sorote sihati salat allah wala walam kono ɓe inni wa min sorote sihati salati dohole waqtiha arayna jeeya sarti sellugol julle taw sey ko nde jaɓi allah jaɓa tawi ko nde allah falande en waqtu on naata haray ko acca waqtu naata si o juula kanko noon anndi kono débirta ɓay ko patron mi ɗiɗi o jogii haray ko on probléme goto hen fof jogi ɗen e ndi leydi
kono haray mo be kala kata signa contrat yo yewde patron muɗum kadi no jogui patron goɗɗo go ɓurɗo mo yani haray noon ka gandi konno faadira julde ma ndi yo jaaɓe amma ka andi joni ko yo ɓay kadi yoɓugol ala to ñamande ala allahu ala wa alam haɗa ɗum wa min surutu sihati salati dukhul waqti a nadde waqtu on allahu ala wa alam jazakumullah barakallahu fik nam wasa eyi haray ɓeytugol kamino maki noon woni no wonde wanagol waktu on ino wona wonde waktu naata tawa ene jama ɗo eɗen haalde joni waktu fana 13 julete kono haɗa waktu fana on naatino gila e midi 45 maɗum e midi 30 ɗo haray ko saabu julde jama on woni accirɗen ha 13 si tawi haɗa waktu on naati o andi naatugol waktu on o juuli on saa o haysina juuldugol e jama on 13 on ɗon e wiyata haray o ƴettali charti on kono si tawi noon haray waktu sala to en julde nden ko naateno ko waɗa 13h45 joni noon ko mi mana ko midi 45 ko 13h wona juulede an wiya ya juulu e midi tum ɓayɗa hokkiti golle haray ɗon ya andu waktu o naatali haray ɗum ɗo woni ko famete ko ɗon e yewde e muɗum ko haray fi yen ɓurtu e famude muɗum o billahi tawfiq ono landiɗo gandal lamaga o wi wo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jogui ɗo ɓuuri sonnade sappo o joni noon ko fi woni ɗum ko nene aicha to ɓuuri fillagol hadis hakkude maɓɓe kamɓe sonnaɓe innaka jawab bismillah tafadhal okay ano jeeya e ko tawata ko seyda aicha radiallahu anha par ce que nulaɗon sallllahu alayhi wa sallam ka fatratul makki hari on tuma ko fi jihadi e ko nandi e ɗin piiji ɗon ma pinno julɓe ɓen wona jooɗagol landoɓe hadisaji no feƴƴiri ma ɗum moɓugol hadisaji ɗin hiɗen andi ko maketeɓe ɓen abdoullahi ibnu amr ko e maɓɓe ɗon ko kamɓe fuɗɗino windugol ɗum hadisaji nulaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam ha sahabaɓe goo yeehi wulliti e nulaɗo wondema abdoullahi ibnu amr fuɗɗike windugol hadisaji ɗin nulaɗo le hari no haɗi yo hadisaji maɓɓe ɗin ɗi windi yo ɗi winde ɗum ɗon kañum kadi ko hawfan lil fitna aw saddan lil zarae wota hadisa on kañum e alqur'ana on jillodir mais ɓay l'islam on noon heeɓi doole hari on tuma sonnaɓe ɓe ɓen fum ko seyda aicha wonno paykum kaɓe jondunoɓe hari koɓe duuɓi jeenayyi donc ko kamɓe wuuridi e nulaɗo gurdan ɗuɗuɗan ha filli hadisa sonnaɓe buyɓe fillaki hadisa on kamɓe kadi ko kamɓe okka ɗum noon kamɓe e seydina aba hurayra haray ko tawde wondema ɓeya sahabaɓe ma sonnaɓe maɓɓe feƴƴuɓe ɓen on leere ɗon hari ko fi jihadi fino islamu tagtira fi tawhid hari nulaɗo kadi yamirali yo hadisa winde e tan seyda aicha noon hari hadisa on fuɗɗama windede haray min ɗum min ko ɗum ɗon mi andi jaɓa o wa bittali no jeeya mum kadi zakauha nene aicha har ɓe onno très intelligent imagine hadisaji goo hino juuti no yeehi page ji ɗiɗi a yiyay hadis ɗo on ko sahihul bukhari hara ko ɗeri ɗiɗi bon si goɗɗo e men darnama ɗo joni yo fillito ƴette yewtere ko diallo mouhtar yewti ɗo konnani no yewtirinde noon ko ɗum ɗon le woni hadis ko nanugol mémorise ɗon direct fillo yettina e goɗɗo on kadi yettina e goɗɗo mo mara hakkille tabituɗe joguiɗo probléme ji won son sa facture ɗum on no wawi mantagol ɗum ko sifa noon nene aysa noon hari kamɓe haqqille en no tabiti moƴƴa noon ɓe mandito to fota ha nelaɗo tigui maki hudu an hasihi nisfa dinikum ƴette e aysa o feccere dina mon kam ko puisque nelaɗo tigui no reeni himo mari hakkille moƴƴa o mandito to fota donc haray ko sifa wano noon sikke o ala no woodi e nder so naɓɓe naaɓe fo hato juno manditagol makuji nelaɗo ɗi ma feƴƴinana woɓɓe wono wondir noon sahabaɓen kadi hinaɓe fof no woodi woɓɓe wondunoɓe nelaɗo ñande fo ara ɓe wondi kono ɓe fillaki sina hadis ɗiɗi par ce que na domaine maɓɓe manditagol ko nelaɗo makkay noon ko non no woodi sen daari attabagat li ibne saad ka deftere on ɗon ɗe hiɓe waɗi sahabaɓe tawɓe ko hadis bajjo pet filli e gurdam mum ɗam fof hino woodi filliɓe ɗiɗi pet no woodi filliɓe tati no woodi filliɓe sappo ko non non noon donc wono nene aysa noon ko jeeyaɓe filliɓe buyi ɓen aba hurayra ko jeeyaɓe filliɓe buyi ɓen etc ko wanaɓe won abdoulahi bun umar en donc sifano noon kono ɗum ko jokki ko wawgol ma manditagol ngol sa moɓi ɗo duɗal joni
halayɗa anndi toon e nder duɗal ngal si fottama ko mbo wiyata feƴƴu jannga qur'an yeeso jama ko mbo wiyata yo noddin ko mbo wiyata julno et cetera wallahu alam aray landal higgingal ɗon ngal haray wo nder yewtere maɓɓe nden ɓe yewti o haray ko yonti jokku laawol sunna ngol laawol jama o wo diina kan noon wo ko ari wo ko fimoɓugol o joni noon ko fi honno no diina ka wona yaajire no jama o no lancorade ma haray ne wiya ko billahi tawfiq lancagol jama on hina e diina ka woni dina kan ko ay ko holli ko en mogondir Allah ko wi en ko en won hunde wotere nera sallallahu alaihi wasallam kan gadari noddi en hunde wotere lancagol jama on wona feddeji dum koye ahwalu jama o woni yeto no fekkiri issa sayyidina Usman ñande ko goɗɗo ari landi sayyidina Usman o inni wo ene ko fi hon ɗum fewno sayyidina Aboubacry fewno nelaɗo tawar islam on ko woni mogodir woni hunde wotere ɓay fekki ɗon Aboubacry laamike kanko wonno khalifatu muslimin o e hoore kala juutano waɗa julde fof no fotti woko fi on ɗum no joni gila fewdo ma ɗo andu woni fewno sayyidina Ousmane wo joni calɗi diina kan no mari calɗi no luutodirede ɗum noon wawi sima ngal ɗo landal ɗo o wi wo hino ko famata ko wo fewdo nelaɗo sallallahu alih w sallam haɗa ko sifa Aboubacry en e Oumar en e min Ousmane ko minen ɗo wurno ko minen landotono minen hari min mala ihtilam wo amma joni ko lanci ka ko sifa ma e sifa amin laami en faami woko joni ko sifa ma e sifa amin laami min mi mara irtibat ha to aɓeɗo marnoɗo ko ɗum waɗi o waɗi tafdil Aboubacry e Oumar hoore makko kanko Ousmane o wi landotoɓe kadi no wawa ma woko ɗum lanci dina ka enen kadi hannde dina ka si yeehi ha yewtoy ɗo yen andu masdar makko am o arno koye no mooɗi kono noon wiwi gole lanco on nela sala sallam e hoore mum okkano kam duwa no wondema lancoytake ko waɗi ari ka hadis ɗaɓe wi no wondema e yahud feccitike peccijel jeɗɗi e goo katati goo e nasara feccitike jeɗɗi e ɗiɗi ɓoyi maki wo ɗeɗo mofte no wawi feccitade capanɗe jeɗɗi e tati donc on andi ɗo mako ɗon aɗo hewtude donc si woni feccitike ɗo ha hewtiɗo hannde ono ɓayɓe landinoɗo landi ɗo yeneno nela so ɗum no feccitoyke ha to haɗa ko honɗum mi jokkoda ɓe inni wo ko honɗum woni gonga o woko ko min e sahabaɓe men mi woni e muɗum ko haɗa jokkoye ɗum ɗum noon tori kala tawata ko ɗum jokkoye aray ɓeytugol alaji Ousmane maki ɗo no woni hadis go kadi ko nena sallah sallam maki wo man yaish minkum wo fasayara ihtilafan kathira wo kala mo wuuro ko ha juuti wo yure lurre ɗuɗure o saɓi maki o fa alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidin almahdiyin addu alayha binnawajis wo haray wa iyyakum wa muhdathati l-umur wa kullu muhdathatin bid'a ila akhiri hadis haray ɗum ɗo ko to tawa e maneji ɗum ɗo kadi yon ko ɓe cheytane kadi heɓa woɓɓe goo kadi ɓe yaadoyta to kadi yo Allah dandere tawɗeede ɓenno ok haray na faala ɓeyditande ɗon jama on haray wotamo wo sikku wondema haray julɓe ɓen fof no wawi wonde hunde wotere Allah ko dali walaw sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida haray o so ihtilaf ko yiyeten ɗo ko sunanun min sunanillahi subhanahu wa ta'ala luutodirgol yimɓe ɓen ɗum ko hunde wonde normal par ce que hay janngoɓe ɓen fof no fotti wondema ihtilaf hara ko ihtilafu tadad ko ɗum ɗon haɗa amma ihtilafu tanawwu ɗum ɗon haɗaka few ko ɗum hiyaten hannde julɓe goo no woodi luutodirɓe kono ko luutodirɓe hon ɗum fil afkar kono aqida maɓɓe on ko gooto par ce que ko alqur'ana gooto ɓe jogii ko deftere wotere ɓe jogii piiji ɗin fof ko gootum hara nayen waɗu tasawur miijo ɗen ñande goo aroya ka julɓe ɓen fof woni hunde wotere ɗum ɗon wawata gasude ɓawnulaɗo sallllahu alayhi wa sallam daiman en hiyay wondema ideji men no luutodiri ko ɗum ɗon innete ihtilaf a tanawu hara jannguɓe ɓen no jaɓi ɗum ɗo wallahu alam aywa haray landal aɗo sakkitorol ngal ɓeeɗo woko honno waweten juulirɓe ɗo wonduɗe ɗe golle ɗen kadi golle ɗen sa gollari tigi tigi on a heɓata ka wurna ɓeyngure nde joni noon sa golli toon a yaltay ka sa juuli toon a yaltay ka golle koko honnoon ti wawata gertugolani salamu aleykum ngal ɗo nawi en complique ngal ko on tigi geru ha o heɓa toon ka o gasta wonde wonda e dina makko kanko ɗum noon de
mi annda nokkeeli ɗo kono wono Bruxelles alhamdulillah nokkeeli boyi wono gollaɓe ka lastib doginaɓe tramji e métro e sifa ɗum nokkeeli ɓuuri ko julɓe laami donc si hewti nokkeeli ɓe permettete juula donc haray ɗum tawi complique ɗum sen naati e ɗum landal e bus kadi no wawi yaltude e mum wonen ɗo ha ronke haray ko wiyeten neɗɗo yo huulu Allah berko tagana kon donc haray ko on tigui daranta hoore mum neɗɗo fof no andi hoore mum hayso addi excuse balil insan ala nafsihi basira walaw alqa ma'azira neɗɗo no andi hoore makko mo andi programme makko hayso addi excuse mo kala ɗo wallahi no andi programme ji muɗum ni e hoore mum Allah kadi no andi ko yewten kon siko ko ɓernde woni e so tawi kono feƴƴira tun wallahu alam eyi mi jaɓatono donc raɓɓiɗi kono ko maki ɗon en fuɗɗora e ɗum ɗo min haɗa miɗon nan jawa ko ɗon en fof ɗe wawi jaɓanade hoore men goto kala no andi no wuuriri goto kala andi no faalira hakkude alaga hakkude muɗum e Allah on andi ɗaɓɓugol relation hakkude ma e patron aduna e ɗaɓɓugol relation hakkude ma e Allah ɗum an e hoore ma ɗa wawi ñawande ɗum hoore ma ko suudu ma aɗana haalanɗoɗa ngal landal ɗo par ce que sen yewti ɗo ha janggo joni o innata ɓe o sali ɓe jooɗi ɓe ɗo aɓeɗo kan 100% si juulugol ngol hewti kamɓe ɓe hay tumɓe juula e na yo ƴettir ɗum ɗo ma wi on ko min komi waɗi kon ko ɓimana ko honno kamayu gaalo anna ahlu makka yuttaba sunnata mum yimɓe makka ɓe fewnu ɗo e wata wiide ko ɓe waɗi o ko sunna ma ko ɓe waɗi o ko ɗum feewi e o zaman fewnu ɗo par ce que a yahay ɗo botta ɗon e goɗɗo dogino ɗon taxi duuɓi sappo hara mo dogina taxi hara ha andi o hajjani sa inni on ɗon a jonka e mo ara e andi a hajjata donc haray ɗo goto kala yo daran hoore mum ko honno o wonirta hakkude makko e Allah e honno wonirta hakkude makko e aduna o Allah subhanahu wa ta'ala wi wa in min shay'in illa indana khaza'inu hay fus ala sona meɗen mari toruji men e dowga kono wi wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum wallahi sa fuɗɗi ka golli bimɓe ha kiikiɗe tawi Allah golɗiɗi ko 50 € tan nder ñallanga awa tay ko de ɓuri ɗin ɗo kono noon haɗa e gollu Allah wi ko imalu golle fa sayara Allah amalakum wa rasul harena fala ɓeytugol ɗon hara gallandal ɗo no wayi wasi gallandama ka nder alqur'ana dimnan laysa sarahatan par ce que Allah subhanahu wa ta'ala on ɓaymo daali wama halaqtu ljinna wal insa illa liyabudun aya hikkuɗo ɗon on o yini inna allaha huwa arrazaku dhu lquwati lmatin aya wonɗo dewal ngal wowla fi mum tun arsike on Allah inni ko min arsikata andingol ma si tawi woni anga jokki dewal makko ngal tan kadi mo kipa fi arsukugol ma hara anga son jaki haray ko ɗum to munasabat aya o wowlutu fi ibadat ari fi al arzak wallahu barakallah aray landal sakkitingal ngal haray landal labangal mawɓe men ɗo ɓe maki woɓe nani wonde ma nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe wawata windugol ɓe wawata janngugol wo ɗum no selli ka sella ko fi honi hare gallandal ɗo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah no manti ɓe ka suratul juma Allah daali wondema no li annabaɓe e mum ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa in kanu min qabli la fi dalalin mubin Allahu subhanahu wa ta'ala min hikmatihi no jeeya e hikma on waɗugol nulaɗo ɓe windata ɓe janggata kamɓe noon e hoore maɓɓe ko teddungal enen e hoore men ko hoynde si enen ka communauté men si goɗɗo wawata winde wawata janngude ko hoynde par ce que Allah konɗuga dal iqra bismi rabbik ko ya janngu suratu nun kañum kadi inni nun wal qalami wa ma yasturun ko ya janngu winda enen koyen ummatul kitaba wal qira kono amma no nulaɗo min hikmatillahi subhanahu wa ta'ala Allah waɗi ɓe wata windude ɓe wata janngude par ce que leere ka ɓe nulaɗon hari ko feddeji ɗiɗi ɓuri jogade doole e o aduna ɗo hum al furs war rum ɓeɗo kañum hari ko windugol e janngugol yariri yeeso si nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wawno windude nde tawde nulaɗo iwi leydi makka ndi ɓe seynike ardu sham kayneten ɗo syrie ko nande mum jordanie si ɓe wawno windude heferɓe makka ɓen innayno wondema ko en ka nder voyage maɓɓe toon ɓe jangi ɓe wawi ɓe windi alqur'ana o donc ko sakkagol ta jama on faamu wondema
ɓe innoya ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam windi alqur'ana o ko ɗum allah waɗiri ɓe ummi min ɗum ɗon noon no jeeya e ko woni mu'jiza mo wata windude wata janngude kaga sahara mo woni on ara yeeto e ɗi planète ji ko honno woniri ndi leydi ko honno woniri oxygéne mo fofeten on ko honno woniri haray ɗum ɗon kañum kadi ko ɗum waɗi alqur'ana on tawata heferɓe ɓen tigiri ɓe wawali toñugol nulaɗo inna ko kamɓe windimo ko ɓeɓe jooɗiki ha ko ɓe inni ko mbilejo ko feetuɗo ma ko nande mum par ce que si ɓe wawno windude ko kamɓe toñeteno inna ko kamɓe windi alqur'ana on haray min ko ɗum noon mi faami e hikmatu qur'ana o wi la tahuttuhu bi yaminik isan lartaba almubtilun gongel ngol tun ko ɓeeɗo makko wata windirde junngo ma ngon few sabu noon ñande yiya hiɗa winda wo bonnayɓe ɓen heeɓi ka natira ɓe innay kisan o koye nder wayasiji makko ɗin to ko ton o janngoye ɗum o arɗo noon o wi ko annabajo donc isan la tahuttuhu bi yaminik ta windu few donc haray inchallahu haray ko landal ɗe lanni aywa haray ko ɗo wonɗen e darnude jonde nden